Ma lore soifua whaatalwhatu se whapoponga fwere nei o talafo le radio Samoa. Mo iei lapta inga e whatau ngalu lolo po tsunamis wa su utu ina nei, ina ua lulu se mafui e tele valu te simarifitu le malosi le fua mafui e, lulu se whaitua lusia e tau le to tele nisi na rofoai, pe o na whaaria le US Geological Survey. Whai maina lulu le tusa ma le valu su lima maila mai Petropavlovsk i Lucia, malona le roto se fulu iwa kilomita. O iei lapta ingo ngalu lolo mo Lucia e Kamchatka Peninsula, le ua lapta iei tangata e whamamau ese mai ngata i whale o le atunu. Whairoa le CNN o lo iei fo i lapta inga mo ngata i whale o Iapani, ma e whapea fo i Hawaii o lo iei fo i lapta inga. O le o ngata tonunga le mua le mafui o lo taatia ngata i whale o Lucia, ma o lo talia suenga o lo wha ngā solo i le teminei. O wharia le United Kingdom o le alatou amane ieina le stete o Palestina pe a o atu i a setema, se i wanga nā la ua tau fia vevesi o lo tura i mai i Gaza. Ta ue kia stama o le palemia o le UK, o lana tala lea ma o le a whaatino i rona tunu i a setema lea whainga, pe a whaia o atu iai e lea i lava se fide mu o maua i Gaza, ma wha wau pia fita winga. Wai maida ri panemia ua matua i le fia tangata Britania, i ata o tangata o loo fia a ai te tonu o Gaza, ma o le saunoanga le a stama na whaia o iei whaatasi ma Trump i Scotland. Na saunoa ai le panemia o Israel e whapea, o le whai unga stama i le mata upule nei, ua maua ai le tau i le rei mo le Hamas, ma lātou whainga whaatupu whalawe. Whai maida matanga rengo le vai whafo Israelu, o ngā yo inga ia ua a fia i tau mwhainga e tau fia ve singa i te tonu o Gaza, ma le whaasa o lo toina i lātou o lo o ave whaapang taina. Mai Gaza, o se lapata inga na tuina le Integrated Food Security Phase Classification po le IPC, o ta wai o lo whaapopo pēr mea e whaamauni ai le tā tele, o le tūlanga leo le fia tau mamafa o tangata, ma le leai o ni mea ai, ia ma wha mai, ma ua atiri wha tupula i ai rao whai o tangata ua maari riu e mafua mai ia tūlanga. Wha maumaunga o pitorata mai ua wha airo ai au sia tūlanga masani o leonge i no whanga e peo le Gaza Strip, ma ua mai a whena wha airo e ofisa o malo o whatasi le lapta inga e meise le wha tupula i o tangata ua maari riu ono o le fia ai. Whai mai ua whaia Israelu se poloka i whesoasoani ma kiriba o whesoasoani e rooanga i atu, ma ua toe a mata fo i ngā yo inga tau militeri e whaasanga tau, i le Hamas. I le Pasifika, ua si itia lapta inga i ngalu lolo mo nisi fo i atunu o le Pasifika e pēna whaamaunia le US Geological Survey, ma ua tā wai o le mafui e Lucia ua whaero ai fo i mani lapta inga mō Guam ma le Northern Marianas. Whai maida ofisa au tua lo whengai ma le mata i tuwina o whaalawe whale nātura, te tupu whaafuasei, o lo o ilo nei, a ua tā wai a whai ai eise whaamata ua tura i mai, o le a whaava ai nawa i ni a whianga i nisi o atu moto le Pasifika e taipei foi o Amerika Samoa. Taramuli, o le a onga fau whaafo mai ua whaatuina le University of Waikato, le New Zealand Graduate School of Medicine, o le aulatou le whaatino ina se vaenga whaapitoa mo tamaiti a onga po o le Pacific Quarter, o le Pasifika e peo na whaamaria mai le Minister mo tangata Pasifika, Dr. Shane Metty, ma liputia i le Radio New Zealand. Peita iwa ia ta ua o le a onga le o le a amataina le rua wherua valu, o le a ave i ere whaamua i nei community e le o to o tere ni o nātou tangata o aua iai, ai se whaatarandoanga mo le Pacific Mornings na ta ua ia veti, o le tūnanga le o le a iai, o whaia ia whaamataranga i le mai o na whorasia le malo o le a onga fōre nei i le University of Waikato. O le a onga whaafo mai na toru rei le atunu ma le a mawaina le valusfuru rua tesi ma le valusfuru 5 miliona mo le whaatupeina mai le malo, ai whape fo i le se lau 5 miliona mai le university a to ai fo i ma donations. Ia o tala nā le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei a saruru, manuia ngā nuenga o whenga iau. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. E te leto e alama mau e sa ili se fale oloa e whaatau ai sau Digicel Top-Up. E mau e so sa Dairy, Bamu Pingasingi, Warehouse, Countdown, whaapele tele o isi fale oloa e tutono New Zealand. Tanga iane i le digiceltopup.com e te lesi tala i ma whaatau ai sau Top-Up. Lafa sa Digicel Top-Up i au a ingai Samoa pe Top-Up lau SIM card Digicel o loo whaonga tu New Zealand. Wala au le ono lima fitu lua o fitu mo se fiso swani. Peanga iane i le tanto ofisa i le Westville Mall i Manukau. Via maua sosa, Omega Kai, Via Maloi Moa, Omega Kai.
o Meka Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole keisile Omega Cars. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental, ai e iai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 5 Great South Road Manukau pe wala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kas futialu. Awal suwi ya ngila wa ule kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Bevela a. Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, nanga lo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La u Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, nanga lo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Samoa, Matalasi. Angi mai se matangi, e momoli atu ai. O alofa I la Samoa, Matalasi. O aolelea, fa solo. Ia, talofa lava le paia mavalunga o le whaafonga tāpua ia le atunu ua e mai se fōi o lau sila mai moa. E le nei aua uli o le aso lulu, o le o ngā tonunga le mua o le vai aso. Ia ma le aso muri, e po le aso, toi paule nei o le aso matai au. O le masina o iulai, lua afe lua se fulu ma le 5. Tawalunga atuai, ia le o nanga fōi ma le tutua le fitelainga ia fonga bua. Ia po le tō whafo i ase. Manu Francis Ioane, ia wha moe, mau le manosi le aso a tae au. Ia mo toi fo i mai e wha wau le ngā ruenga, pei o na masa iai. Ia, le fo i wase e mai ia no foa, o sāfo lau. Ia, o tātou malo e pei o na masa iai. Ia, le wha poponga ia so lulu o vai aso te tasi. O oe, malo malu I fale. Awa ole mea sa o alena, a malu I fale. Ia, e te malu fo I fafo. Ma lolo soi fumanuia e le whaafonga tāpua I le atunu, ma lolo ngā lurue. Whaapoponga fo I o le polkalame o le ngā Gagaifo Faiva o le atunu, ina ua tūla lata I le mahanawa o ngā ruenga. Sa au wha leile tua, I lo wanga le nei, o te mai, le soi fu o le atunu, ia mai se fo I au na nei, nei a taua sa vele ua I ali, ia ole tamaita ia tauralina ia fa pe fo ia le fionga le faletua o nisi nei o fonga le tatou polkalame o le malu I fale e pe o da ele faletua ia e mele palamo ia fatalofa I matua se ia se taimi ia o na fa wau le o le fa filo I male o fo lo fatu male fa talofa le pa io le atunu o no le tatou taimi e ta ua tele ia ma balol se fu mudia tauralina mo sa manuia le dei aso I le ala usu fo I tiu te Faiva
a fio baia i le tātou po le kalame a le malu I fale ma lo le soifua manuia Ia, soifua manuia le ia tau sa vea. Fia po I veitu la tangtanga iat. O walau au le lei lau la e ni, ia mai. Manuia lau whawhai le lo fo le ni. Ia, pina po I le nga solonga o ngā wenga I le nei aso. ni tu sa leia o lua ma ina mer kau whawalea wa lua la ki kele ki lua kau whase e se lua ankola e ula lea whaftai lea tua le foi va vai tu sulu le tine te la le tele ya awalanga fa pena tanga tol tatu ai na fa io tamba le tu pa tane le au le to ya tama mai ya fa pena foi I tama I tai io tatu ka ngofo ale ya ki se vi ya ka umar ka ko ka ngofi vi ya ko le lo langi ngale ya ma lo fa fitai ya le mo mai fo le no tatu te filo ya o mai ole to file ya fa pe fo inga luenga male ainga ya mai se o me o lo fe nga ai se au na I le ekalesia ya fa pe na fo I me fa I le tatu ainga I Samoa a wai le umanga me o fa le vela ve ali Carolina la ngona mai Ia tau whaare tonu lai titi mai lava. Ya la wa le a wa seki taua ya o mai o male ainga ya me se fo le nga luenga Solo mania mea uma. Manuia foi le ainga. Ia whapena foi ainga lo o maui atinu mo mau. Ia. Ya le na ma lo fa ftai nga luenga le le o lo fai ya mai se o le fa ngai no le tatu ngana matu manga fa sambo e so ta ia I o tatu tangata awa e taua toi fa ngofia I le fa ngai no o le ngana ala ta se e le ta por kala me Carolina afa pe o le fa tau ia se fa le fo le o le townhouse na o le lua ia potumoe ya e tasi le bathroom to low tasi fo I le me paka I ta vale o la sa sila fo le iai e se tau lava e te loa o se tau moni lea o le a fo le me fua I le tau o le fale lea the 2-bedroom and also 1 bathroom and 1 garage. How do you base the kind of price and costing? What do you base those costings on? Ia, whaataitere lava mai whafsiri sa vea tāua le siri lea muna I tangata lo tau sa ilini o la tau whane. Ia, e mai se fōi o le pāketi o whitau I tōnu ma lātou. Ia, mole whatita inga a whapea e. Whai ama vai folau, ia. Ia nawa le, Awe ke no ke mea male reo. Apa pepa ta ingo fale fo new build le wa ye fo I vai tangi nei lua putu moe tasi le bathroom. Mo fate ta inga lavo South Auckland ia I le au tilo ala iai. Po se neo le ono se lau I le ono se lau lima sfulu. Pea whapea. But it all depends on the location. It all depends on the location. Yeah, if I been for I le au tilo le tanata pe fia ni ka paka I whai o na I mo I lai le ka paka I tasi. Pe whai o na lata le au wala I whai o na paka I fo I sesi ta avane se tasi o le ainga I whapena. O West Auckland it's around 650 a ngā I le fitu se ngā wā. I le mea nei, o se singa lai titi ale na. But as I said, it all depends I the location. It all depends for I le au tilo I le fale o lo material, the cladding, ia o Fausanga le fale. Ia, ia po tu moe, e lua po tu moe, ia e faisi lai titi e vaiti po se tu ainga vapena. O le lua po tu moe fo I the apartments, o te loa o se tau whaataitai po le lima se lau mo tupu. Ai le I tu ua I ai le boriko
ia ma le insurance o le mea lena ia laina la i titi ma i lalo le tau le apartments, because most of the apartments were he fo I fine for my anybody go ia lai ona tau o fie pa pina but so le tele la fale le nei luku tu we nga I le ona se lau le mas fulu I le tu nei sae ia o West Auckland, 650 nga I le Fitzla. Malo, le tau o tele le wa sau no le tulanga le fo le market value fuanga I le location po le no fuanga le tu o le fale le la fatau ia awaya ele ngata o le tulanga le location ia e lata I se onga e lata in recreational parking and lata is a shopping center po se fo le la lata uma i services and essential services lono winga tau o tele la le sila I tau pulna I le tau fia I le tau ai I le marketi le teimi le nei Taralina se teimi le lei favorable fo le mo tangata o lo su ni fale fa tau mai le fale ia pe fa tau watu fo I am faila au mai ia se fa te inga fo le o se fale fa to uma nei ana fa tau inatu masona tau I se unungali I po ni tangata o lo o to ngā lue te milne. Ia whawhataisa mea mana ia le fisili. Ia e mwhai ona o mai ane whale sa o whatawina I le mai asa wa te anei, I le asa mua taluai. Lea whale e rono se lau, ma le fitu, le te leo rona whanua. It's a freehold, but it's a single song. Wai e se ngā o le freehold I se whanua lau tele, e iei le single song le lema whai ona e pio dai mo lea whanua. Ia o le whale fo e tonu po tumoe I le tule West Auckland. Ia sama aia lava I lea mai aso whaila open home, I le ngata I le open homeless so na I mana sa o le vai aso atua ua alu whaasolo atua o te iloa o le matua I tua tele lava o tangata samwhaina la so inspectinga lea whale. Ia ona o mai le auction so ono I lato sa mawhai ona listanga ta gofo I lungo lea whale. Ia male ungo lea auction na maua le fast food mafe le whaasilinga mai le reserve prices ia ringa lea. O le ringa la lautala o si ainga le sa whātalo o le first home buyers. Tu sai lato le new build I le ai ni paka po ni mapina ai pe se fanua la tere le mafai o le se sega nga le wa au tilo ai nei tilo tanga tau le mana le new build ona e umai fo le ai ni pakai po le dua au wala ke a le pakai lo ta vale na e to asalia but even though it's like a do-up or something in Faiva no no for so on to fai ala foi it's le iai le mea ta le it's a me if I am I to tone potential it's a total panua in pai foi ona si fia tu les fale pai na fa tu I tu le fa pe o fa se inga fale lea o fa ta le so duante nei ia ele o mawhai o ngā mapu o le tele I o tangata o la tau sa I pia whare ai o le ngana whawhatai o nā tau tangata Samoa o lo mawhai o ngā fesili ma mana o I la tau I le whaatau o le whare ia ele au ngata lava ma o ma I le whai o na tari fesili I mai lunga le nei o karane malo Faftau le wo lo na wa tau sa mea le na bo lau komisi I le mele e umanka kalangwa fa dio le ska kala ya le nei fa pe le wo fa tau mai se fale le wo umana faila o application o le se taimi pu lava e ma fai ona fa malia ina ai inga le fale tupe ia po le due diligence fo I ma fai lo le settlement ma umalelei ona whaataunuu ia mea tau na whai o whiutanga inga nei. Whaptai mo le fesili ia ato le sila pia fo ele tina o e mele le
the process of financial o te role se fulu waso ai le a fai o ato to ma le lendo profile ai ava pe o le a fai sina fai ta ia o le ha o tu la le se fulu li maso o tau fa tino le a manua a wa fai a pa pe le profile ia se fulu waso e available finance ia pa pe for le report ia pa pe for le building inspection e vai for le lima o le fulu waso le ato to ia me ia o mo fai loa ona talia application pe a fai o le ato to le profile le se me fa le ton one ia ai aku ele ai o ia lava ma o en fai una soswani tu ai au bala foi e fai ona soswani na i tato tonata Alo, whaamtai tā ua tele e Faiva whaalawi lola tā telefoni le nale o i lalo o le olu o tasi o fitu tolu wiva fitu tolu si toi whaaleo me o e Taralina i o le tā nubera na o le telefoni mo ai a o le olu o tasi o fitu tolu wiva fitu tolu olu o tasi o fitu tolu wiva fitu tolu ia le na le telefoni le na e mau ai i o le tamaitai ia Taralina e whaawau il tō talanoanga fo le ma whaamamra mahatili ai nisi mata upu ele o e la ititi le teimi e whaamamra ma i e ma ua ai mo le whaatauina mai fo le leo se fale o le ale tā ua o le silingia o le iai o se li poti ale tangata fo lea na whauina le fale lea e mafua se au na tā ua tele le malmalama i le li poti lea le builders report pe a whai tausanga iai Partij saber ia e tā ua tele le iai no le whai le li poti le fale a wa e whai atu tele fo i o tatu sanata e whai some fai le building report e fai mai a le la mai lo iso tilo iai ia ona umai fola ia tue mili mai lina le wo muna fa tau le fale o tau na tele ma o lea o sau le vai i lalo le tu lea o le bia tonu lava lea vai i sauna iai clauses i duno lau contract lea i le fai ona alo i se ai pe a fa pia i fai ona susumani atu iai o le si foi mea te sauna malama i oe lea i le lipo til fale a ona toi fa tau le fale a lau e iai una mea te iloa sa le fa le tonu o mea faina i toi li beina i le foi mea i le o penta yeah, most of the houses around here for ia o le tele awe mai wo whaapotu mo e ma Panta Valley. Ia, e le ma lesi la lea le mangla mai nei. I o tatu tangata leifa pe o ia, le lai e un Panta Valley whaina ofi mai le aina. Ai, e le tei pe fisili mia ai, pe iei se pe nitor potu mo e lo whaui i tu o Panta Valley. O Panta Valley lava ia Morka vale. Ia, ai fai o tu iai ina ia awa ta vale le fai na moeses pe a council ai o pio de lato o lo fai renovation ina ia mo fai ai ona alu I lunga le brise o le fale ia fa pia tolu po tu moi ma lu po tu moi tu ali o fa ta vale ia ai se pe mitra le ai se si me o iai o me ia tau ona Mausa le ma ai fisile na eu tatu tangata pe fera nene e foi le close le council in fai ona apanai ai ina in fai ona tali e mo e ni se o falta vale ai o le falta vale ai agora se tia ile au le tele o le potu moela o bioli tu le falta vale ai le se pe mita a fai ta ona toi fa ta foi Ia, mai ele ngate le nā ele whaafonga mai fo ele atuna ua le nā fia fo le tātala noanga ele si vai tau. Ele ise o ngai whai ai, le ise ne. Ma se whaatangana mai le pulenga o I tu malo e wa ia mea ia. O lona winga ao fo lana whaatau. There is no added value to the cost of that house. O lona winga, mtua mai mau atoa au tupe na whai ele nā mea. Le ngā mea valea. Ai de fesidi mo se pe mi ka wala me sa wala me na wala me vale le la fa ngai ai te le fesidi mo me ta wona mai le fa tanga na mai pe mita
Ya, Ele fai na fo ibea ai o le temi fa tau le fale o ina fo ia utilo i tantu na o le tolu po tu mo i le utilo i le po tu mo i le tu o le fale ta vale only in the 3 bedroom le na tu i le market. Yeah, awa is singo o fo lelo description po definition o mena they are dwellings tau no maintain in self-contained Utilities, yeah. Yeah, malo fa tai. O le veo o se te poi tai e ngadua le real estate company in the property industry. Talawhea ngai le fesiringi o ma tango e wha matu u maatu wha mataranga o le te malamalama i ei le whale leo le a whaatau i nātu. Ina ia malamalama i ei le tangata leo le a whaataua. I so se mea lawa i fia malamalama i ei a Taralina. How important is that to give and disclose all the information about this property that you're selling? It's very important, Savia. Where Faiva or agent, a white level, or tiny finally 45 cents. I'm lying or tell me out well, Miriam and Miriam. I live yay near a little tell my anyway. So, what will we I send them on the one way, file appointment to the council, sit down with them and go through the property file. I need to a human market or in Anna or Taylor Island near the no foi la e fa mai sei e tau ile ona ai le o fa mai matou te le o i ona me ai pe la o i e na fo mai ai ona e fa maoni lo na vela ma tau tangata le me o lo tupu le fale a fai foi o lo lingo se flooding so you had to tell people e fai foi nei o mai se fa ma nyanga mai le e po kala me council ma te ngana lui ai ia o wai e tanga te le mala ni tau le flooding so ia me o mai e tau me e fa ma mai ina ia mai ta se tanga wa ia foi nei a inga sa fai li po te ia o lo te e le fale le flooding so it's really hard to resell again e mo ila vai tanga au ne ana tala le fia ngai male tau le a mana na o yesi aing o na o yei fa pitau le fa pe ma it's a tau lava na disclose una me le o permitan ma le tu ia o le cladding the e ele cladding ele pasia foi ele cancel me o papel e ai o ta mo fie fale e o lava ele o filinga vai a papel lava yesi tu pen fai ona toi reclad ele fale o le nā lava, ai o mea ia te tau na e tau luma iai, i a poni mea o whaare tonu le walls, po isi lawa tu ai ngā mea whapena, but o le real estate agents lava ia, o lau mtawha ioi, i awane ina na aina se mea, a mai tere lava mnato cases, o lo tutupu pia i le aso ma le aso, o na e nā tia, ina i whai o na wawentau lia, get your commission and run without telling people. Yeah, but iling fai ona o fai le na tu langa na i tatu tanata. Yeah. Ia lato malama ni lei. Ia mal au mai ia en fai lama a ye se fale o e asi ai a ye ni mea o fie fesili ai. Tu sa lava piti asi bili mai peano en fai ona o whamama matu lei tu. Malo whaftai Taralina. E se le tā ua tele o whaamtalanga lo tātala noa e ai, e au ngā mō tātou tangata, wa o tātou tangata foi. O tangata e whaamalamalama ngā tā, ia ai o le tā ua le whaangaina o le tātou ngana. Lala na e ala iona o mita pē ia te utou, a mese so se tama whanau o Samoa, i leanga baa ma leanga baa. E popoto mata mamai e whaatino la tau tiute, a o le aunga atoa, o le sosoani i o tātou tangata i le ngangana le tūla whono, ma ia whaamaliina o tātou tangata i mea ia awa e whai e isi palangele kea ia tātou. Lei ma se popole ia tātou, pole mea ia maulan komisi ma sola loa, fiu e koe sue. Ia ai o lea ngāre na. Ia, Samoa le whaafonga mai, le tau sala la le leile na le lo tua fine, ia Taralina o lanu numera na, o le olu o tasi o fitu, tolu, iwa, fitu, tolu, wha mau, wha lei,
mateu whalelei a wai ele teimi te mana o mia ai. Ia na e wala au le iai. Upu muri mai ia te ole tō whine, whaftai mo le teimi. Ia, whaftai tele mo le uanoa, whaftai fo'i mo na tua whapea le Radio Samoa. Ia, ai me se fo'i le whawhunga anga Samoa, tau ia ina iei se au o le whasoa fo'i le nei poro kalame tāua. Ia, manu ia tele nei a fiafi, so wha, so fua. Ia, whaftai tele manuia le ngā ngai fo Faiva ia te ole tua whine, ia mala ngā ruenga fo'i o manawa tā whenua i se teimi o mua, ia ai alo whātu, ma ia manuia, ia malolonga, ia ma saunga le mō le fo ia tu ia hinga le a fiafi, ia e whaasui fo ia mō teimi nei. Tauralina Johansson, o le tamaita i ngā lua i le real estate na le professional real estate i papatotoe. Wala aulang telefoni le nā le olu o tasi, o fitu, tolu iwa fitu tolu. Ia, an whainu so ni atu i le tātou ngana. Leo se mai le sā o le fionga le wharetua e mele palamo o le si fo i fofonga leo le tātou pola kalame malu i fale. Ia, i le nei fo i a solulu. Whatalo whatu ma le nganga whiwhia e mele. Mo e sa manuia. Ia na yaso o tōna i atu. Ia mata mai fo i le sapati ma le asa o tōna i atu. Leo o tātou se e mai le o ngā tutono o le neiva yaso. Ia, malo, o le wanga ngai fo Faiva le atunu ua malu fo i fale ia le whaafongafonga Samoa alo le whaamalosi mai le tāpura kalame. Tālo whalava. Ia, whaatalo whaatwhaila wa fionga savea, ia whaamalo lava le tautua ia so whaisoo i lau fionga ia whaapea fo i le Radio Samoa mo le tātua por kalame, malane ia wanoa mātangofia. Ia whaatalo whaatwhaila mamalu le atunu o whaafongafonga mai. Ia, anai a lava le vato lai so i fo maloloina mai lau fionga. Tai, ia o le anga le lei ama le lofo le atua. Ia, ma whapena fo i ona whaia le fina ngalo le atua. Kusape ke whipoangi si mau mea fo le whai. Peke le alu fo le loku a e ka kalo anga o il koufale ke loa ke manguia. Ia wao, ia e whawhangalanga le wa e sidi mai ne le maali o le mele. Ia pe te tasi pe te whalu o le tausanga no o le falsa. Ia o le watu le falsa. Ia mātu tala noa lava mwhaso. Wale tala noa i mata upo le tala leima o onga fole. Ai a mata mai al proclam e oa le malu i fale. O lote ai tutono o le loto lau police tua. O le whaasoa, o le porokiki. O mea umane ita e whai letio. E toi la langa uma i le fale sa, i le aso sa. Ia e whafte. Ana ia whamasani e le malu i sawe. Ia ai. O le anga le leo le tolo. Mo o le malos whapena. Foi le mawa ia tole. Solo le tino i lau fionga le whaletua. Tātala noi i le a fo i awa o lea e wala o mai fo i tangata matu i nātu e le numera o te loa e le tele o lau teimi e pisi ia e te whaavanga teimi fo i le e tali e tua i tangata pe awala o mai i ate o le whaletua. O le sa o le na. Ia, sa o le lei lava lau saunoanga sa vea o loo Whiololo lava fo i le malu le tunu u le wala au mai. Ia e nei ainga outside of Auckland la Loy Hastings i o Napier e wala au mai lava e whaalongolongo lava le tā Porkalame ia wala au mai e fia malamalama i le tūlanga o le mānei le whaftai atua i loa fionga ma le Radio Samoa mo le avanoa. Ona o le tele lava le pe whaatupu manatu le mamalo le tunu. So o lo tele lava le o ngā o le tātou tala noanga ia fiafi uma. Le alala tau le vesiri le o a fia le tātala noanga. Ai whapea o iai ia se ainga i Hamilton, po Tokoroa, po Napier, Hastings, po Sisi Avaenga o New Zealand. O le whalongolongo mai. E mawhai ona whsotai mai ia te oe, e whaia se lato pre-approval la o le te dunga nei, a le anu nofo i vaenga i o le tunu. Ia, ma nei a tele le fasili sa vea ona o le o ngale o technology leo ia i le nei vai tau. Ma lila. E mawhai ona whatala noa le telefoni, and then organize le most of the calls are on either on Teams or on Zoom calls. Ia ua mawhai a leo na whesotai ai mawha malama ma whatala noa, so e te lele ava noa po o ngā whea lava lai te alalai.
Ia, e mawhai lava na wala au mai ana whai leo se tātou whasota inga. Malo, whaatai. A o whanga solo pel talanoanga nei sa mo nai te wawa ia ne le tātou screen. Le swafa o le whaletu ia e mele palambo mo lan telefoni de nā ua sinsile I fo iai. O lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Tanga wha maulu lei. Ia o na maulu o system e wha mamla ma tiri ai ia le. O le ase teimi le lei wa o le ua whaile loan, mo e whau I fo le whale, le ase teimi le lei am whai ona e tango to refinance lau home loan le ua whai. Ua tele le fasili fo isa vea ona pe le tūlanga le e le isa taimi sa o le fo isa taimi sa se. But it really depends on the situation o le ainga le po o wai lava le fia au ili pe te sau matala fea ngai le taimi. But most of the times, o le taimi le lei lava e au ili ai masa ili pe tala fea ngai le refinance. Pe awha pe toi tolu masina expire lo fixed term loan la i le taimi nei. Right. Now, that gives you time ele expire lo fixed term to look at options. Is it a better option to refinance or a better option to remain in the bank? So be o le tele level or situations, the best time is ele expire lo fixed loan la yeli taimi nei. But in some cases, for you, it really depends. But o ye ni si me o mana na ole ainga e fatino, yeah, then e mana ia lava le whaatala noa po ua sala whea ngai lea vai tau. Yeah. A wala nisi o vaenga wa lene pe e tau a fie lau sau no anga malau talimi. O a nisi o vaenga e tau na whetu na I elo ma fau consider ma whatu langa a ole I whaiele refinance le. Yeah, mana ia te lele sili. Pe ole me mo lava le pe ole silisila po o tātou te tala noa po o fixe le tātou mo kesi. Steimi nei. Ai po oa fo inisi tūlanga o fia mana o mia e wai mana ia lava a pe o lela refinance. Wa mana tua fo ia refinance mana o mia se lo ia. So if there are other things o lo o mana na ole ainga e whaatau nuu po, maybe it's renovations, wo fia whaale leile bathroom, wo fia whaale leile se si portu po oani tūlanga whaapea. Ia o mea umalawa ia ma whaia na whaatala noa tātou tilo po ua ngā whatia. O se taini te tau fo ile ma whaia na toe tu uai ma whetu na ile tātou mo kesi. Ai le I whaatau nuina le tātou refinance. So ngā just po oa mea umalawa ia nisi moi mitinga o fia tilo le whaatau nuu. It might be a good time while we're looking at the refinance. Yeah, tilo po ua tala whea ngai. A o ala ni whaamanu yanga po ni benefiti o le refinance o le whale ma le loan. Yeah, mana ia fo ia le fasili wai a whaapea le benefiti mo o le refinance. Yeah, le se me a whaia le tūlanga. O le tūlanga la le mana ia le whaatala noa. When I sit down with a family looking at refinance, ia tātou tilo le lei po o le ale tūlanga le tātou mo kesi. O iei savings mo tātou po o le ase tātou tupe o le a sefe mai pe a tātou refinance. Ia na tātou tilo fo ila ia I cost wa e iei fo ia cost e tātou ona tātou tilo iei. Ia na tuule I tutonu le tātou tala noanga lea. Ia na tilo le iei wa o banks umalawa le taimi nei o lai mawhaiona lātou o maia le cashback. Pe se tupe wha mea lofa fo ile au mai. Mo le pisinisi fau lela avatu ia lātou fo le mo kesi. Ia na tātou tilo le cashback, so the benefit is a cashback. Ia le si fo imana ia le benefiti lea ona ia isi banks lātou te ofa inga isi tu ainga mo kesi, like in the likes of an offset home loan or a total money home loan, ele o banks uma lātou te ofa inga. If it's beneficial mo le a inga le tilo e structure le tātou mo kesi le tūlanga, o ia o tūlanga umalawa ia, I will cover the costs with you. O le ale cost o le tātou refinance, o le ale benefiti na tilo la ia, po le ale tātou savings le la sawa I. If it's going to give you more money in your pocket, then obviously that would be a better option. E tilo ia I whaatau nuu le tūlanga pe a whape whininga loi la inga. So e ia le bank e lātou te ofa inga le what we call a free refinance service. Olo na winga o lea tūlanga ele ai sau lo ia whaonga ina whaonga le lo ia le bank. Yeah.
An paula bel fautuanga i le tūlanga lea, ona ole a le ai se advice le loia. Pela le ai se fautuaina o le loia oe. Ia o pepa ia la saini. It means because ole loia le bank is acting for the bank to make sure the best the interest are conveyancing or served. the mortgage is registered. So, ole a whape e te ua iei se ainga o mawhawhau e whaongale service lea. Ia ole fautuanga lava ai o tātou lava o lo iei le whiwhilinga. Ia wala the lawyer is not going to act for you. Yeah. O lona winga, you're signing at your own risk o leite mala malama lelei I tūlanga I ole a e sainina. So unless you are fully aware and you understand the risk, ia ona tilo le whaongale free service le. Otherwise, I always recommend e se lawyer I mawhai na whaasala noa, ma wha malama lama, ina ia malama lama le tātou I tātou pipa ia la saini ai le sainina. Yeah, na awa manino lele I le whaafonga mai le tunu. Bank lawyers are only there to serve the best interest o lato clients e pe o le ifa le tupe. Ta ua le na. Ai teimi au lea o iei le tātou mo kesi o le telefo I o isi a tātou ai tālafu ma high purchases ma mea whapena. Ona o mai le lo mawhawha, ua manatu ua ese to tongi atu lea finance, tongi anu. Awa manatu loa ole au mai whaatasi ia ai tālafu nei e tuk whaatasi I se pay minutes tasi po le consolidation of all these high purchases and other loans and payments. Ole ale whautuanga alau whionga I le tā ua ole whai o mea lea mana mo kesi. Yeah. Would you recommend this and why? Yeah, whaftai te lisa vea mo lea fasili mana ia lava. Ona, it's a common thing. O se mea o loo whai lava ia sa umai. Elena o tātou, elena o le mamalo le tunu o tātou is every other nationality or ethnicity o loo latou. Whai ele tūlanga ai o le mea mana ia lava, mana ia le whaatala noa ona. What I usually do o loo tiro po leale umile iei lau personal loan. Po leale umile totoe umalau higher purchase. A whapea e benefiti mo tātou. Kas pe o lau saunoanga len whamai mana ia le tu whaatasi. Pe a te tilo le ainga. O la atasi ei le mea tutongi. Tau streamline mai le tātou vai ngā tupe. Le mana ia o le tūlanga le ono o lala asau I lalo le tātou pe meni. So e mawhai o na whaatino le tūlanga ina ia sau I lalo tātou tupe whaalu I masina uma. Ai o le whautuanga, I usually would look at talatala normal ainga. Yes, o le ala atu I le tātou mō kesi o le mea mua o le atau mō fie le tātou interest rates. Lona lua o lona winga o le ala I titi le tātou tupe tongi. Ai o le mea tā ua lava e tātou na manatua. O le ala au mai le 5 tausanga le natu o ila o personal loan. E le ala atu I tonu resfulu 5 tausanga po o le luas fulu 5 tausanga. O lona winga, e uma e ua masalo salau pasene le tātou interest le la atu Yeah. E mo'i lava o lewa I lalo le tātou pemeni. We can put it onto the mortgage, which I usually would explain I ainga po whoever would like to look at this. Tu il mo kesi, ai avi ese lava le vaenga le afa pe o tātou amounts, po o tātou loans I la consolidate whaatata inga 5 afe. E mo'i lava o le la whaapopo le tātou mo kesi, a mana ia le structure, I avi ese lava le 5 afe la tau le ia. Tu is a term popo. Ina ia umae ele o worse off tātou financially long term. So we are doing lower interest rates on the mortgage rates, but o lower popo mai lalo ma le tātou term to keep the same term. Pe afa pe nga fatia. Ina ia awane I umae wa we are paying much more than what we would have on a higher purchase or a personal loan. So it's our tele lea wi ilio me umaia ina ia malamala mai le mamalo le tunu. Malo whaatai le lava mo le tali mai fo I malamalama ia tā whasiri o lo whaafonga le tunu. Ile mai ma le sila mai ma le whaafonga maua le tunu o le telefoni le nei a le whaletua ia e mele o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Manino fo I au whale nei aso. Ia mo mata upu sa tātala noi ai.
ia e whaamamulama atiri e oe lau whionga le whaletua I a inga I ole a vili atu. Te le teimi ole am whai e ono tau a whiutanga. Ia matali fo I whesiri e whia malama ai I ole malu ole atu. No, ia, sao noanga muni mai lau whionga le whaletua, ia ona tātau mā vai. Ei lea I nei a whiafi mal whaloalo. Ia, whakatei tele lava save pe fo I le tātala noanga. Ia, it's mana ia tele le nei ava noa. Whakatei fo I Radio Samoa mo le tau o nanga ia sa uma mo le mamalo le tunu. Ia whakatei fo I le mamalo le tunu o whaalongo pe le nei por kalame. And we hope po lo iai te le se ao ngā a iai lava se fasili. Se me fia wha malama ia feel free to call me o le numera o le o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Ai mana ia lava awha pe te vili mai tu ulau swafa, malau numera. Ona o ilole po aile e fia tala noa wha amole mole it will just make life a lot easier. Wha se tele lava mole nei wha ia no sa vea ia manu e tele ia malolonga o le fiafi ia soifua ia. Ia, wha pēnā fo I saunoanga lau whionga le whaletua, wha tai mole tā wha soa, anga leile atua, pe le toi fo I atu fo I mauta malawa, ia tau nuu ma le fi le mu, ma le saunga le mu, tā whiloa I lea fo I vai aso pe a teita I atu ei leola ma le malosi. Nuia te leo Faiva I le nei fo I fiafi, wha soifua ia ma ia manuia. Ia le nā Samoa, le tasi fo o whonga o le tātou pola kalame, ua wha ingoi nā. Ia o le malu I fale, le sunga le whaletua, ia e mele palamo, o lanu telefoni le nā o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o, ia male tua fine, ia Taralina, Johansson, o le o lua tasi, o fitu fitu, tolu wiva fitu tolu. Ia, wa so swani ia toi. I'm telling you, this is so pleasing, and it's overwhelmingly accepted by those that have our own people, and we're very proud of our people. You know, in fact, we're proud of our own people with the work that they specialize in. You know, such as these sisters like Faltua Emele, Eva Pena for Ia, Tamaitayo Taralina, the building industry, the housing industry, the real estate industry. They're very professionals. They know what they're talking about. They know what they're doing. And they know the product that they represent and to our people. Ile tātou ngangana. Oka ile tā ua le nā mea. Ile e talanoa mpalangi no mai la ia lea. Talanoa mai a I tātou. Ma wha marmalam mai a I tātou. Le a ia se be misi pe masepu ile valea. Ia, wa o tātou e marmalama loa. Tātou wata mamai loa. E wha tino a tātou whaai unga le lei. O le o toes full minute o na tālo le tū lai lima. I le tautua mo oe le siu whongo Samoa, ma le whaapoponga o le pola kalame, o le ngā Gagaifo Faiva o le atunuu, I le nei fo I asalulu pe asalulu I New Zealand nei, ma Samoa, ma le Pasifika, ma isi atunuu laulangi, ia ai ese fo I aso ma I tū la ma taimi. I isi atunuu, ma isi e tawha e fio le laulangi, o lo alala ma papa awai I o tātou tangata. Ia, ele ngata lana pe os whati ta inga, o le wa asolulu ia I tātou, wa tosfulu miru te lima, ia la wa asolua le nā I tutuila ma Amerika, ia au isi atunu o lalang, ia lai pongi sā li kemiringi, pongi sā kua kangaka ma pongi sā kua I mamori, ma mea uma, ia le nā, ia ai tā, ua tele, le a tau sa vea le nei, ua tātou whelua I foi, ma le wha moelo manuia oe, ina ua ngā le lai le tai awa la usu le atunu I ana lava singa ma wha aso unga o Faiva le aso, o Faiva o le ngātui whale, o Faiva o le vātea tea. Ia po o Faiva foi o le tua vau ma le tua sivi. Ia, wanga le leile atua ma wha maa naba au tau ngā ruenga. Ma tā walunga I ai, I au tau tiute ma Faiva hawhinima,
sa fia ngai ma o tau i le so la tātou o e tāle pese. Whaamanuia tuai le au whainga ruenga, ina ua mānawa ngā ruenga le nei aso, ia ai maise po i o le tāpena atu o le sifi po, ia ngā ruenga o le po, ngā ruenga o le afiafia na nei, whaatalofa i ta mamtina mātua, le ngata i mahoto malawa, ia whapena fo i whale o ta ngata mātua, ia whapea fo i mahota ngase o le so, lea na utou sila ai vaenga ese o le tunu ue peo na o whaasoa tuai le po ana po. E le solo te a le silia i le tasi o le sefulu afe monotupu o ta maitai mali i tausi soifua. Male and female nurses strike and industrial action all day today. 10,000 of them from all different major hospitals across the country. I say, le na whai o lātou tutongi. Le tā uai tele. Ia. E me se la anawa tau fo ia. A vaenga wha upwhai o lo ia i Samoa. O tangata ni te tau na o e si o lātou tutongi. O le au whai awala, o whai a onga, o leo leo, o li imatama i tai tausi soifua. Yo, tangata nei ngā rurue, these are the people that work and are employed by the essential emergency services. Te tauna le leo latu, tong leo wa whalongolongo atu. Si I mai lava I le tālali masfulu se io o ilunga le lua tālali masfulu, se io o mai I le whā tālā. Tolu tālali masfulu, lea na malepe nei le malo ua whā tālā valusuru sene. A lea la ua talanoa mai lea na vatau o le whā tūtua le tū Samoa utasi, si ilo ilunga whā titi e le maa salafa se e loa I le ono tālā I le tūlā. What a marvelous achievement in terms of public policy. Wa matuasi pela mai ai. Le si I mawalunga o le tutongi o tātou. Tangata tasi le nei mea. O te matua I o uofo ma o matua le ofo I lava. 40 years in the making. In fact, more than 40 years in the making. Ai na saua ia I nā I le tālā 50 lua tālā. Lua tālā lua fulu. Io o I leo po fo I le na tae le tama leo pulea I akila le ulu tae. Nuti ai le whanu. Le tio ata o le whangu I le ulu e tau au mai whafo atingi whangu tu lou le whafonga le atinu. Le leo po. I le na o le lua tā la lua sfuru sene lona te tongi le itu la. Ai pupula I le po ato ma whērua I. E pui ma leo mea tō tino ale malo. Pui ma leo. Tangata whainga luenga tāua loa ale malo. Māwa lulunga I le nei. Lua tā la lua sfuru sene le itu la. Whase fulu tau sanga. Talo whai. Ai tae le tangata ata mai Faiva I longa tāua loa ma walunga le tutongi le ulu o le tangata 5 vai. Ao sina pia fo I tu atu ai ma se ipu mea ai o le pāti o le po. Melna, le ma whai ona talia ina lo malamalama lo mafofau. Nei loa ai le use and abuse of power. E tangata nei, awa lava nei, whaseina lo mafofoni, me leo tala noa tuai. Lenga, I'm talking about the resources that our people have been using and being abused all these years. Le ana le tula, mai nei le si ia lunga le whata la, valsu sene le tula. Lea ua toi au mai malesi whaapoponga o whaapopolesi tā la, malus ful sene leo ua ono tā la, I le I tū la. Te atu la I mai le fast, toi whaau mea. I le whai atu, sā le lei ngā luenga. Sā whai fo e tu le pala tau ma le HRPP le silia.
Ua vai, ova le fast food tau sanga, o te ita i le malo. Ai ova le fast, ai ova le luas fulmon tupu tau sanga, o a vea ma pale mia. So all these years, pe a mafau i eisa, mo fato a mi noi nei atu le epa, e faisa na fuafuanga i le mea lea. I le tamau a inga o le atunu o male si tanga o le soifuanga, o le totongi o tātou tangata whaingaruenga. Ia le ua mai. Le ua mai le ana vatau lea. O le asi i le ono tāla. O le ale me whai. Awa a whai atu ai whai mai. O le alofanga o le alofa i le private sector. Ma tangata o pisinisi o na ia. Ia company tu maoti. La le mea le alofa i whai le malo e whai sesi fuafuanga. Manisi awala e mawhai ai o na whaamria ina. Matawia pisinisi and the private sector with some business and ave business incentives. That's the word I was looking for. Dai mea lofa. E whapaleni ai. Ia le si tanga o totongi ma rates. A tangata whaingaluenga lo whaingaluenga I business tu maoti. A tangata lautele. Io, mele na o te matua I o wafoi. Patalo foi lunga o le tātou apia fōlinga. Our free Facebook page here, apia fō le tātou YouTube channel. Patalo whātu le atau sa vea I a te oe. Ia, ma wha malo tu fo I ngā luenga le lei sa whātino le nei aso. Patalo whātu le au aveloli a misela au aveloli a le fionga atau le papa Willy. Ia, po le fionga foi. Ia, oi umala au aveloli le nei aso po fea o lo whafonga mai ai. Mori atu le whamaloma le whaftai le tāu o tele lo tō ngā luenga. Across the city, across the country, across the state, across the world. Tāua I o lo tō Faiva, o le whafoina, o tā vale malori te tele ki liva ai, tāu mafa, ma o loa mai le isi, tū o le whaatoanga. I isi tangata, mamao e fia se lau maila le mamao, o le mea no nofo ai. Awa ale aluatu le loli lea, la uta lea, e mole manapa le lai tu. Ai avatu ai foi, ma meo equipments ma masini. Ioe. Ma meo a upenga o masini, e whaatino ai ngā luenga whaafo mai. Po o le whaata, po le alava, po o ni tui, ma ni fusinga, ma ni vaila au. E mata fua le whale mai. Pe ale o atu le loli e tamasa sa o ia. Ea, e mo moli atu. Ia le tūlanga o loa e mana o mia. A e maise o tau mafa. Mō tangata soifua umma le tunu. Le asu ea tātou pese. Oi tātou telefou I vai whanua. Mai Canberra, Australia. E le tāpenanga ale tamaitai. Miriama alala toa po mare. On sa me langa tāua tele le no fo mala malamba le iai o le tātou atunu. Usi mai ele whafonga I a tātou telefou, mai Australia, mai le Pasifika, New Zealand ma Australia. Ia whapea fo I isi atunu o lalangi a mese le malo tele o Amerika, le atu Elopa, ma le atu Asia. Anga ili chifanga na
Ma lo le soifua whaatalwhatu se whapoponga fwere nei o talafo le Radio Samoa. Mo iei lapta inga e whatau ngalu lolo po tsunamis wa su utu ina nei, ina ua lulu se mafui e tele walu te simarifitu le malosi le fua mafui e, lulu se whaitua lusia e tau le to tele nisi na rofoai, pe o na whaaria le US Geological Survey. Whai maina lulu le tusa ma le walu sulima maila mai Petro Bablos i Lucia, malona le roto se fulu iwa kilomita. O iei lapta ingo ngalu lolo mo Lucia e Kamchatka Peninsula, le wa lapta iei tangata e whamamau ese mai ngata i whale o le atunu. Whairoa le CNN o lo iei fo i lapta inga mo ngata i whale o Iapani, ma e whapea fo i Hawaii o lo iei fo i lapta inga. O le o ngata tonunga le mua le mafui o lo ta atia ngata i whale o Lucia, ma o lo ta lia su e suenga o lo wha ngā solo i le teminei. O wharia le United Kingdom o le alatou amana ieina le stete o Palestina pe a o atu i a setema, se i wanga nā la ua tau fia vevesi o lo tura i mai i Gaza. Ta ue kia stama o le palemia o le UK, o lana tala lea ma o le a whaatino i rona tunu i a setema lea whainga, pe a whaia o atu iai e lea i lava se fide mu o maua i Gaza, ma wha wau pia fita winga. Wai maidari panemia ua matua i le fia tangata Britania, i ata o tangata o loo fia a ai te tonu o Gaza, ma o le saunoanga le a stama na whaia o iei whaatasi ma Trump i Scotland. Na saunoa ai le panemia o Israel e whapea, o le whai unga stama i le mata upule nei, ua maua ai le tau i le rei mo le Hamas, ma lātou whainga whaatupu whalawe. Whai maile matanga rengo le vai whafo Israelu, o ngā yo inga ia ua a fia i tau mwhainga e tau fia ve singa i te tonu o Gaza, ma le whaasa o lo toina i lātou o lo o ave whaapang taina. Mai Gaza, o se lapata inga na tuina le Integrated Food Security Phase Classification po le IPC, o ta wai o lo wha popo pēr mea e wha mauni aire ta tele, o le tūlanga leo le fia tau mamafa o tangata, ma le leai o ni mea ai, ia ma wha mai, ma ua atiri wha tupula i aire au whai o tangata ua maari riu e mafua mai ia tūlanga. Wha maumaunga o pitora tamai wa wha airo ai au sia tūlanga masani o leonge i no whanga e pe o le Gaza Strip, ma ua mai a whena wha airo e ofisa o malo au whatasi le lapta inga e meise le wha tupula i o tangata ua maari riu ono o le fia ai. Whai mai ua whaia Israelu se poloka i whesoasoani ma kiriba o whesoasoani e rooanga i atu, ma ua toe a mata fo i ngā yo inga tau militeri e whaasanga tau i le Hamas. I le Pasifika, ua si itia lapta inga i ngalu lolo mo nisi fo i atunu o le Pasifika e pēna whaamaunia le US Geological Survey, ma ua tā wai o le mafui e Lucia ua whaero ai fo i mani lapta inga mō Guam ma le Northern Marianas. Whai maida ofisa au tua ro whea ngai ma le mata i tuwina o whaalawe whale nātura, te tupu whaafuasei o lo o ilo nei, a ua tā wai a whai ai eise whaamata ua tura i mai, o le a whaava ai nawa i ni a whianga i nisi o atu moto le Pasifika e taipei foi o Amerika Samoa. Taramuli, o le a onga fau whafo mai ua whatuina le University of Waikato, le New Zealand Graduate School of Medicine, o le aulatou le whatino ina se vaenga whapitoa mo tamaiti a onga po o le Pacific Quarter, o le Pasifika e peona whaamaria mai le Minister mo tangata Pasifika, Dr. Shane Retty, ma liputia i le Radio New Zealand. Peita iwa ia ta ua o le a onga le o le a amataina le rua wherua valu, o le a ave i wha mua i nei community e le o to o tere ni o lātou tangata o aua iai, a i se whaataranoanga mo le Pacific Mornings na ta ua i Retty, o le tūnanga le o le a iai, o whaia ia whaamataranga i le mai o na whorasia le malo o le a onga fōre nei i le University of Waikato. O le a onga whafo mai na toru rei le atunuu ma le a mawaina le valusfuru rua tesi ma le valusfuru 5 miliona mo le whaatupeina mai le malo ai whape fo i le se rau 5 miliona mai le university a to ai fo i ma donations. Ia o tala nā le Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei a saruru ma nuia ngā nuenga o whenga iai. Moi votu amo sila matanga ile fela nuai tamole LCBL ole apa fia
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Olo e whafonga le tautua ma oil si ufonga Samoa, le Radio Samoa, su lima i watolu a moia o Kilani. Ia, male a taua savea se yuli, le urua i ali i le nei fo i a solulu le o ngā tutonu nga le mū o tiu te mawhaiva o le atunu o le ua ngā Gagaifo. Ma lo ngā lue, a lo fo i le tau a tai lo tātou atunu o ala whaiva o lo whea ngai mau tau. Ai mai se foi, o whaiva e whaia i tutonu o le loto i whale. Lale winga le tala le nā. O i la tau o whaatino ina ia le tausia o a inga. Wa inga o le tinifu vo le i o le aonga. Ia e maise o tātou ta mamtina matua no fale. Watu le whaamalo ia te utou. Ta ua tele la utou ngā luenga o lo whaatino. A wa ngā le tala sa o alena. Ia le au umala o whela anga ia a oila wa ia le ta mamale tina i le aso atoa. Telefo la tau o maua ngase ma whamai, ia tau na whaile tau mawhtanga, ia whapena fo i ona ave whamalu, sui la ia selu le lawau, whai ia le tulanga o le whainuino o lātou whala au, ave i lātou appointments i le whamai. O le matua i tele o le ngaluenga ma le ngau sā, o ti ute whaloto i whale whatino. La le na, ia, ele mwhai o nā ruloa. Ai awhia tu fo i e wha malo i a te utou. Ono, nā ngā luenga le lei, o ai a tua i ai. O i tātou lafa. Ma tātou whanau e tua i ai nai o tātou ma tua. Whatalo fai lunga lo penga ta whai langi le tātou Facebook page. Ia ma le tātou YouTube channel. Mana ia pa tango e share le tāpol kalame. Ma waile malama ma ango le to tele le tunu o mea lai tutupu i Samoa. William Brown, pele tanga loa, fa pena fo i tai motoa, Walton, fa mai. Le atu zavea. Fa mun mole ape mwhaiona e fa mun wi atu i le au aveloli lai Samoa. Ai maisa le uso ia isa akum samala ulu, tui maunga po, fa mai. Ai ia leuso ia la auli tu maunga o le aveloli le na a Frankie o la uina o loa ia e ave i sawa ia fatalo fatu lali i tu maunga le aveloli le na ia ba uto uma aveloli uma leuso ia Frankie le singa miliongia le o lo o faya ia le falolo fole Frankies wale si chain talo fa malo le so fo maluia. Please share our program and press the like button, and also I'd like you to comment and leave me a comment. I love reading your comments. Na tau whanongo longo mai ana nei. Ai ola lo ma le sailingi o le ala mo lau telefoni. Ia, ale nā, ele o toi pō se lilo ele whaafonga mai ele tunuu i le tūlanga. Ua iai nei ia le emergency alert. Na whaamatu mai ia ma whaalawi loa mai le National Emergency Management Agency i le se fuluma le 2 minute te aile tu lai wha i le whiwhinei. Ono lea, o se mafui e tele lava, massive earthquake i le tu i saute i si sifo o le kontinenta le iliko inga leo puti in o Lucia. Whamai o le loto i le loo le sami, se fulu ma le iwa, tesi ma le 3 kilomita. O lolo winga, o le loto lea, o le se fulu ma le iwa, tesi ma le 3 kilomita. E tu sala nao lo sau mai au ki langni i sifo, e tau mai i o tara. So can you imagine that kind of depth? Male lo loto i le alu i la lo. O lono winga, o matua ma vai uma, me ia tau tectonic plates. Me ia tau tectonic plates, tu sa, o meo, o vaenga ia peini piliki vo lele po ni fola sima. A whapea e whenga se e a i mea ia pēa o na lulu se mafui. O na vale o le whongatia fo ile
I lalo le tala whātai. Pole aliti tai. Ia o nala e alu uma e le suasami. Ona toe mapuna mai leo le suasami I fafu. Matupu ai lole mele ta o le tsunami. Lea la wala pita ia I nei tātou whai mai. E o I motu o le Pasifika. E o ia pia. E oe. O upolu masala whai. O lea wa la pita ia mai. E vai o le whai lapta inga nei New Zealand, ma Ausitalia. Awa lapta ia mai ai I tātou le whai le tātou so tanga. Ilo tātou atunu. Whapena fo I walesi whaasalau o tonga, fiti ma le atu kuki ma le atu uma le Pasifika. Awange koe ngofo seisi ngā I le tala whatai. A ngā I nei I lunga o nofoanga mau lunga po nofoanga mau poe. Awa o le tala le whai mai. O le toi lua se fulu minute I le tau se fulu I le pōna nei taimi Western Time, o le Eastern Time. A le taimi la tātou o le Samoan Time. O le taimi la ia tātou. Tu sala o le lua se fulu minute le se fulu I nei. A o le lua se fulu minute le na I le tau le se fulu tasi I Samoa. E oso I loa le tsunami mua. Mai o le a māo lunga o le me fati mai ai au uma. Ia uma whapena fo I ngalu. O le atai ai ia le ngatai fale. Ia whapea fo ia no fuanga tū le lata I le matawhanga. Ia talo si ia. Tātou te talo ina I alu esel tsunami. Ia whaangalo atu ai ia le tūlanga lo vevesi ei mawhau o tangata I le mene I o le tāpenanga o le tātou whainga pārota tā uole nā mo le silafia tanga roi vinilo wainga mai whai ai e le su ngambi o le meo le mafui e lea na lulu nei oi I Russia, Lucia. Ia, tā Lucia se I roi fo I Putin la tau ia. Ua lewa na tau na tau fia lea na tau wa loe o lo whai nei. Ma ia I ma whasio tia le tō tele o tangata Ukraine. E o te tau o nā oa o ina le tama I toi ina le na o Putin I le mea te tau o na whai. Ua toi whamanatu mai ai ia tea. Ia taimi whainga tāo le lua awhe ma le iwa. I le taimi na tu lai mai ai ia le tsunami lo tātou o tunu. Taimi whanau noa ia ona o le tō tele o soifua na mai mauai. Se lia le se lau 5 se fulu tangata o tangata mātutua se I o I pepe. O mea ola sa whaatama ia. E o oi mea tō tino. Whaapena fo I tuunga mau na matua I langa I lunga ai matua ta whea I leo. O mea tu tō. Ia, ma mea o ngā. O tā vale na fuli fa o I le ala. Tā whewhea I le lo longa o matangi ia ma le angi o matangi ia whapena fo I tā whenga ma le malo losi fo I o au. Le atua le pata atoa I le tū sae o le motu. Ia ai a fo I tātou I le ainga le tai. O toi mana tua nei. O wana uma le tsunami. O na iaila ia leo na I vai tau. Sa whai ai fiso soni le ai. A pisinisi ma kampani o whalapu putonga. Alo lofa mai fo isi atu nuu ia I tātou. Ia, whapena fo I le mātou, vai teimi le nā, o le mātou whalapu putonga le aonga skopa. Le kolisi o Samoa ma le whalapu putonga o tama ma teine tuai. Whapena fo ia le whalapu putonga o le Polynesian event. A tau mo le whtelenga tele ai le tō whai a olo, le whtelenga ia lapa, tō whai a so alo, le uso ia muritalo New Zealand. O le tō whai a tuilangi sai pele e Sarah,
Wau nei, o le fionga ia paito marifi. Ma le toa a tele le mātou vaenga. Sa tu fatas. Ina ia sa ili se leni. O le mātou whaalapi putonga o le au pepese a Samoa. Pei o na iei foi ia le fionga le alori. Ngal mana te nauri tautua tapunu. O le uso ia nseto whale moe. O le fionga ia le sa. Ila lio. Tuanai. O le whaili a le tropical band. O le whaili a le fia. O le whaili a tama o le mau. Oka le toa tele. O le fisoso ni mai a le puni a lava. O le fisoso ni mai a lea whaili ma lea whaili o le ea tama pese o lea teine pese o lava i le whanau la iti e pepese. Na maua ila ia lea na ia mātou containers se fulu. O containers nei, sa whātu mulia i tau mawha, o tā ngā leisa, o pusa apa, o lava o whale ie, o lo tanga suka, ma mea uma whapena, so se tu ai ngā mea, ioi, o ie afu, o alunga, o mea aitu u apa, ia, alamaria le nawa i tapu, ai ei la ba ua ma le uso ia lapa ma le uso fo ia lose le fionga buangu ti the rose lose Dominico o le uso ia penani ma le to tele lava o le uso ia pene weta Solomona le o fa ilangi le fo longa le uso ia hemi ia fa pena fo ia le toa whawhine ia papali i te o la tawhale Maryland. O le mea sa whaila e le toa tele o le mātou asosia le au pepese ma le au whawhiawhia a Samoa. Umana pepese i Otara o pepese i Mangele. Umana pepese i Mangele o pepese i le whale pasi. O le ilonga sa mea o pepese ai sa wheo lolo na ia mātou se leni Samoa. Ion. Nalata lava i le lua se lau 5.4 miliona. Se fulu containers. O se seisi fisosoani silio na tā ua na tulai mai. Ina ua mātou ua whea. O nei sa whaia whiutanga inga ma le warehouse. Warehouse New Zealand. O mea na mātou ua au mai. Na mātou ua mātou te aisi. Le mātou aisinga le nā. Na maua mai ai a mātou mōri wila fo lele u umi whapenei, mōri wila. Ta iono ma ala popo a fo lele ai, kamale a surunga ku i, ea pe o lai lo aku o e lai ke ka ele mai o i whalefa, i le vai. O le tā ua lau le iai o mōri wila, to e maua mai mamaa. Au mai fua. Au mai fua. Tu titia 5 se lau mōri wila. O umi whapena e te iono maa. Au mai fua mōri wila, au mai fua ai malasapalai o le pusa maa. Io mea nana tufai. Mātou tau nuu lo i o. Ma containers nei i le anga le lei o ala vaa. Ma company vaa na watu ai a mātou containers. Mātou nuu i o. Ea o mātou whaalongo le tala i mea i ana tau nuu. Aisi a inga ma isi whaala puputonga na lo fatu ya Samoa. Lan mena whai. Tua le whitaui ma le paleni, le wha maoni, le tufa ina o fisosoani o le tsunami. E ave i tangata ele i a awhia le tsunami. Ae mawhatia ma polonga i la tau na tupu moni ei le whaala vela. Ia le mea lale na tupu. Mātou otu. Ai saule ave i mai i le whaalapu putonga le malo. E watu containers e tufa e lato. Ma whaafetai mai. Ia o whai atu loe le mātou komiti lea no. Pina whatia lofa. La uli Michael Jones. Tele i ai, lapa, le atau o savea, tui langi sei pele. Masi uso ua whai langi le whaulanga.
le sunga le pali tele pida fatialofa. Lau tau si sila le me lau iai. Na tu ai launga e tona i mato. Ma uwhai atu ai i le komiti le na. O le so, e le ai ma se container a le whalapu tonga le no mai New Zealand ma mai. E a watu e tufa ni malo. Mātou te o lava mātou. E tufa. E mafua i sea. Langa leua mātou whalongo talinga i mea ia na tufa. E tufa i tangata e le i a awhia a lai manuia ma le leilo lātou ta mawaiga. Ai wha mamanga ma variano ma pula pula mai fofonga o i lātou o lea na matua. La lo lai matu i pala i le tsunami. Ia. Ale mea nana tu. Mātou woa mātou ia. Nā maile loli e le malo. E fe so soni a veia mātou containers. I tua. Maria la ina ua mātou so o uma i tua. Na o lava i le pā. O le matamatangi. A le pata atoa le tupai lalo ma le tupai lunga ti a vea fa solo i oi malai la ulu tongia. Ia fa pena fo i no fuanga uma lava le atua le pata. Ai, ele i mawhai ona mātou o awa ua whaaleanga ina uma awala i le tū leo le atu whangaloa. Ai, o se nganga fia le nā. Awa e o lava i le pā. Na mātou o atua mata o na tāle awala. Ma eli masua le awala. E aluanga i uta i le talaloa ma maunga maua lunga le pā. Nā alua ia mātou lori i nā. O ia onga tufa le mea ai. Pusa apa. Lava tau mafa ale mea fo i o te whaftai ai. Mātou tau nuu i o. O whea lava le nuu o le atua le pata sa mātou anga. I o lava fo i le onga tūlanga lua i le pā. Sa whaatali lei mātou i le swalofi ma le awa usu o a lea nuu ma lea nuu. Ia ma ave ia mātou mea alofa tau tupe, mea alofa mea ai o lava o fale ie, ma tufa lava. Awa o mea ia lua na mātou o mai mātou le warehouse. E lima sa lau mori u umi whapenei e ta iono maa la popo a volero ever ready e tu i aiton. O lano inga le malosi. A wafo i wale ini mori i Samoa. Leo to yeise ele tise. Ia whapena ma mātou mori matangi. Ai maise na maua mai ia mātou leitio. Me o ta mai leitio la iti fo i e whalongolongo transistors radios. Ia. Ele alu se maa te tango e vili whapea. O na ola leo le leitio. Vili whapea. Vili e whakamiro fo lele. O na ola leo. Lua se lau ta mai leitio. Lima se lau. Awa na lan tau wole mai le leitio. O mafo fonga sai tu o le melena. Awa fo ila wole ini TV e hola. Na o le leitio le tu lua a pila e hola. Ia ma o le radio Polynesia. Le talofa famo. Na pau leo le me mwhai ona whalongolongo mai ei. Ia nuu uma i ei tua. Ua whalenga ina le tise. Ia ai maise o mea na mātou o mātou o whangu vai o meo whangu pau vai te tele foi. Ese leo ngā o le nā malanga. Sa tofu si ai a inga na misi i mea na tufa mua. Ia e o ama usu le pese walu atu le tufa a uisi. Ia na valiano na atua misi loa ile angelu o le whaamaduanga e sopolo. Ia mana tuai nei te mali i wafa i langi le whaolonga le sunga le pali i Peter Fats le kapeteni lawi loa ma le po e ngata o le manu Samoa. Talo whai. E maise foi le sunga i le lauli a le mali e toa po le awhionga i a sa vai. Wale a inga sa to whai ono i te tonu o le mātou nui mo taa ma le whale vai monga.
Le li tau ta ua o le el peleki ma le lalulangi. Ile ta alonga la kapi aya. Na sau e tu mai le a tau au. Ile event Polynesia ma le event boxing. Ile au fusu o Samoa. E le mwhai na ngaro. Ia, le mea la mari e. Mātou te o atu loi o. Ia, o lai fola ava. Wa tumu maita maiti la iti fo ilere mātou o le tolu tau sanga tai whātau sanga. E o maita oto, tā oto i lungo lo o ngā vai. O nisi o le whaile la unga, o le ava, o le whaato a fola whaaloa longa, o le tau nuu mai o le nuu ma le i tu malo. A le ua mai fusi mai lo ua i tua. A lai wala au mai ia lo ma kua foi ngai. Mai ile whaala lave na tupu, whaale na tura. Ai ua whetau i la ngona o tangata e o lava i whanau. E o maiti fusi o e makisi atu, a le whatua wā i a oi. A le wala au maisi lo ma kua mai o, vai kou ka maanga le whako asa. Ai le ima se maasangi whatua a whilo a ile. Ia o tala o le suanga o le vātele, Samoa i le ata ma le fifia, e tu malu ai la ngona o le whaanoa noa. Ma le whainga tā o le te tea ona o le oti, ai mafua mai le tsunami. Toi o atu la ia o ista ngata e tuwha atu mea ai. Ma tuwha atu mea lofa, ma lava, ma ie afu, o mea uma e tausi ai le soifua i la tau ia na afia ma polonga le whaalawe. Ma vae ma o la tau a inga o uso ma matua i le oti oda o le tsunami. A ua tili whaanonoa i le pasi loa ai o le angelu o le alofa. Ai le ingi mea na maua i kufanga o mea. Ne whala nana whai ia tala ma tele li poti sa alu, sala lau solo le ea. I le meo le whai mamango, ma le wha maoni o tangata, sa tula i mai, sa ave i ai le wha tutuanga o i la tone, e tua i ai le vai ma le wha noanga o le atunu. Aia. Wa le a lo lofo ngi karaka. Le a saua ia wha penei nei mea. O mai le vai taimi, o le aula kapia Samoa ma le sa ili ngā se leni mai e mātutua se i o lava i ta maiti. O e maalolosi ma e o i wheelchair. Ma ta maiti e tongi le maa i le wili paelo. E tongi i malafo le tupe. I le na o Samoa. Tō mua whapea fo i salawhai. Tutu wila ma manua. Hawaii, New Zealand ma Australia. Le malo tele o Amerika, manisi sa alolofa mai online. Mai le atu Europa, le atu Asia maisi. Aia, le mena tupu le tātou au. Le au, sa wha me melo i ai le atunu. Masu e tupe ai le toa tele o le atunu. Aia, to e oki ale mea i a kākou. Wo mai leo whaasala lau whaavao malo, televise, newspaper, leitio. U penga ta whailangi o mai i Samoa, su e kankau leo ai kupe i Samoa. Aia. Yo, but what? But when? And then what? Ele uma so lele ai kupe o kangaka. Ele uma le fu e tanga o tangata, ma le manatu i le atunu, ma le mafau, e ngalo ia Samoa mea nā. Uma le tsunami sau le tātou au, io, ale manu Samoa. So mai ma le koviti, tupe na au mai veso soani. So mai ma le misela. Tupe na au mai, wa lei lopo feo o iai. Le nala.
Pe o mea umanana wha putu putu, ma wha putu putu, ma wha putu putu, wa wha longo i ei tangata. Ma lulu ai wha pe nei ma mo i ini tangata ma o lato mata ma wha pea. Oh no. Again and again and again. Yo. La. Wa sui ai la ngona o tangata. Ua fiu tangata. Na o upu ai whaalata ai ma wha moe ai la ngona o tangata. Ai whai lawa. Uma fo e kulesi me. Ko e whai fo. Whamai mai, come back again. Do it again. Again and again and again. Oh. So you see, Samoa, the people will remember. Yeah. The people will remember. Ia, ona tātou o maila ia lea, i le mea lea o lo pepese ai nei, o ina whaia awala mai HRPP. O ina whaia ta ia le suawai HRPP. E sao, o ina ta ia le ele tise HRPP. E sao, awala sin, maisi a maumea, whai whale te tele, whai le malai vālele, whai le wafu, whai le mea, whai atu le mea, o le ale te mina whai e mea na. E na mafua o na whai e a mea na. Na whai langa o mea e ta tau o na lātou whaia o i lātou o le malo mo le whase fulu mo tupu tau sanga o ai seisi malo e whaia. O tau na e watu ele whatu tuanga ma tupe e whai e mea na. There's nobody else to do it. You had no competition at all with any other, or who to oppose the government. O tau anana lo te mea, maleanga ai mea, a whaifo ini mea, ele a to o toa o na whatino ni mea. O lo tau tiote malmatafa yo ili nai te tau o na tau whaia mea ia. Ele o ni mea na tau o mai whai ni tau tupe. No. O mea na whai I tupe o afu li lingi o tangata manai a lātou la fonga. Ma mea lofa e a watu I a tātou sponsors o isi e tunu ui whafo. Ai a la le afu li lingi o Samoa ma le maana tongi. Ma le aso mua o le malama na velo. Samoa and its diaspora internationally outside of Samoa. Mea le nā e te tau na manino ma mala malama iai. Leo ni mea na utou whaia, ono on iau tau tupe, mani mea na utou whaia, ono lo utou fiawa. Le ai, o lo utou tiu te malamata whaio, I le nā so se atu nu, ma so se pūlenga, so se whai ngā malo, whai mea ia. Whai mō tangata. Ai le fo I ona whai. E le ato o toa ona whai. E whai whaata ngā whai. Le ala le nā o le ato le fast food tau sanga, whe tā ngisi mai pēa. E o lava I whai pule. O le whai ngā malo, lava ia atu lepa. E ui o. Ma whata I o. I o lātou awala. Ma awala ngā lue. O lātou whātou anga. O lātou ngā tai whale, o lātou talingalu, o lātou eletise, o lātou suawai. O tau se sira lape a o neina whaitau le tunu. Ma whaanu mera mai mea nei. Ia nena, tā ua le wha malamalama ma wha manino I le tunu. A o tātou tā pena atu. I le whainga pānota. Mawai atu, pea ua malolo wa leise whaalau I loa ale hero pipi. Wa leo o tau nuu mai le motele I sala whai. Ae o te whaalongolongo atu. O le nā ua amata o nā ngā I atu ia fia me malato fo I vaega. A o te whalongolongo atu la.
E le whapea e so o atoa ia le motu tele I sa la whaima pule ono. E oa ina o I tu malo e valu. Leo o lo o iai o lātou sui. Ai e tau. Pena le to valu au tō sui. Ia le rovo po iai nistanga ta o lo fie ia o tō. Isi tu malo sfulu ma le lua la o lo o iai tono le motu o sa la whai. E wholinga mai I la ia tau. Wau tō walo ta mala. Mau tō whai me whapito. Ua na au I tu malo I e valu e ai o tō sui o lo ta mo e mai ai. O lo ua nā langona ia nā o au, my personal thinking. Ea, na paui o tangata pālo tau le tunu. Na paui o I tu malo na o le valu, na o I tu malo le tā momo e mai ai o tō sui e tō valu. What about the other 12 constituencies? Ya isi pālota, mai tu malo pālota. Nga ore ore o toi ta ua ni tu malo whalalafanga. Why aren't you going to the other 12 constituencies? Petu e vo. A whai o le kikil pake ki e whai e o ngā wheo ai ma whaatino ia le tūlanga le nā. Yeah. So be it. Ai le vainga lau tele le nā. A wātou te o le la o tau whapito au ngawha I na o I tu malo e valu I e tāmo e mai o tau sui. Ai tia I atoa isi. O ai la le tau te wha moe I ai. E tau te militino ma wha. Ma mili ala whau ma o tau fusi ma o tau wha I po I ai. E maua ai se whai numera o le lus fulfitu o le lua vai tolu e fulsia ai e fausia se malo. Who? It's only obvious to see from the outside looking in. Awafoi. Ana whapea. O le tō whā lea le fionga le tamai tai pārimia o le malo tau ave. Malana vāenga lea. E toa tolu se fulu. Anora winga lawa I loa tuai lava. E ei le me, e le tat latu talitununga, e latu te le au sia se whai numera. Wala yona pa u whapea. Ele na ole se fulu walu sui tau wā. Olo na winga fo ila, olo ta umai ia I tātou. Tātou te le whaate ia. We won't be surprised at the end of this general election of who they are going to go with or get married to in order to create and form a coalition partner or coalition political party. Yeah. Yeah, that's right. Hey. Tātou loa ma mau atua I mamata ia le tupua. E le mawhai ona ho e tau wā. Male manatu e wha atoa le leipu whangota. O se whainga malo e dua se fulu anga e le tolu se fulu sui. E swipi atoa ai le whainga panota au tū. Ma tū lai mai e wha vai se malo e tau aveina Samoa. Ale ua mai mana o sina vaenga, a fraction. They will never form a government with only 18 or 20 members who will make it through by the general election. They will obviously, it's only obvious that they are looking for a coalition partner. Poso e, se paanga, se kolu, e fia fai pui pui ai, e fau oi se malo. And nobody's going to tell me
E se sa vea pe pelo sa vea. No. Nā oa uina I upu whai o malo, toi whai male whai longa in politics and public policy. Tu la whono. E marama le leila iai. I le mea la. Mai lei fo asa vaenga. O upu whai o malo, o te lei ta ua tu I ate, o ele tau nu unga le mea o iai. Ma tau nu ula. Ele se. Ea. E o I taunu unga ma wha msinonga ia sa whai nei. I la tau sanga, ma I unga o whai ngā palota. Nea whai la ala mo tātou o iai. Lala nea leo no whai atu. E fi ua leisi awali ia. Le media tu le epa malana vaenga la e wha se a tō le polo kalambe. O le wha lawi loa. Ma le tau wha leanga. E le mwhai o na wha leanga ina ile ma fau le a tō sa vea. Le anga le isa upanga I le momolinga o le savali. Ma le momolinga o le anga waa o se tangata I te tauna tulai mai e a veo se te itai. E le mwhailalo no frofa pe mo lato e promoters tangata o te loa e le anga waa. Pe anga waa foi ai wha mawalunga. Toi whai me le anga. I rei la se me aluelo malo si e whai e se mea whapena se promotion o se mea valea whapena. E ale la unga ale sunga le whawhenga inga. Ia Reverend Matai a lea na whai e le poa na poa I tona I mato. E to tofi tātou e le tua. O ta I fo I o malo e tofi mai e le tua. Ai whape ina tofi. E sila le tua. I le nganga le loto le tangata. E mama, e whai mea mama, e lea, ai loto maulalo mamatau I le tua. Tango le whatustusa teitai nei, because that's exactly what I'm going to do. To classify and summarize winga te tai nei e tolu. Winga a mionga ma mea na whai e tangata nei. Yeah. A wafo I o leo watu la lata mai nei lea vanoa. Wa umafo I na luatu le tusi a le pulenga le tātou le tio. Ma ua lapta I ai, ma ua watu ai foi ma le tua lalo. I se ngai o inga whato a whatino lea. E le Samoa Multimedia Group. O le au maia whatasi o te tai nei e to tolu o pāti au tū nei e tolu. Tui le epa ma le HPP. Fia me ma le sapa, po Samoa ua poto, le la auli, ma le whaatua tua I le atua Samoa ua tasi. Au mai to tonu se potu e tasi. Ai o le a whaatino ai mai moa ma whaafonga Samoa, I le spahanga lea o le a whai. Ai o tua I le o ngā tutonu, e whaafoe ia whasili I tai umanei. Whaatasi ai ma le sunga le li au o ia ta whaimeni. Ia le rao o ma ape atu le wholali, le whaleari. O le ata oto la I luma mea. E whai e le whautautanga lea. Pē talia. Pē le talia. Ale umomo mai la uli. Nyoi. Ta o mawale watali mai la wale lei manga I kele na ngā mea. After wa e se to whae le pulenga le Radio Samoa Multimedia Group. I le ngata I la auto wale si whaasa laua auto social media platforms o lo mwhai ona mai moa ma sila mi o mai ai ma moli mau le atunu o mai tafa e fio le lalorangi. And it will be interesting. And in fact, I look forward to it.
matua ia o tuli mata ia ma mata I tuina. Ta pena le lei fo I fesiri o le atu inatu. Awa o I foi. E le ai ma sesi o le awari ia ma ta ia tu lau tau langi mo la tu langa. E fia ula ia le atau sa vea. I le fai atu ai tari mele fesiri pei fo le sa e ama. Awa o le tātou whailoa inga lea. E moli mau ma whaabasino Samoa. Tu le epa awale e te atu matangi. La auli toa le tai. Fia me na ua fionga le sa whaapito. Ia lauanga whaatau anga whau ma lauanga whaatau sala. O tātou vasiri, nothing personal. Io, o le ale tuai ngā angeli e lele atuai, le angle le watuai le vasiri, a whai te le mamlama, to rephrase the question. Ai uti tali ita ma tali sa aia, e loa mai ai e tangata. A whai te le oita e te au, po i se mea le nai te ngai lo loto ma isi mea whapena. Ua ulu fia ai oe le te moni ai le tali le fasili na ia malama tangata lai whaafonga mai. Awa o lau vai su lea le mea e tau o le mea le whaatala no ina o le mea le tangata. Interview is an art itself. It is an art form itself. Yeah. Le tau o le nao le mea lea. Mata matai fo il whaamasino leo tangata wa a e te la vasiri ma le tūlanga te tari sa e a mai ai. O nei lo lea, e ni mea nei whale tonu lo mawhau whau. You're taking it personally and a personal vendetta or an agenda to destroy this discussion and this conversation that is not for you, but it's will benefit you. E benefiti dea tunu ua toa lai whalongolongo mai. It is not your forum. It's my forum. I have the questions, you answer, and the world is listening and watching as well. E te le pule. Wa whamamla mauma ia mea nao le tula wholo le tātou debate. Ia lena. Au te wawai atu wā o le aswa nafi sa autou whafonga I Samoa. Sa autou whafonga o tala noa atua I le mata upu lea alefio ango sa matau. Ma whale la tai. Tu whaatasi la tau o le tu malo e tasi o sa matau ma whale la tai. O le mata upu lea o le tu malo o sa matau ma whale la tai. E tapu ai e whala la tai ma le pulenga ma malu ali ma whai pule. O na whaalawi loa lava pe a whea ele sa o whala la tai ma sa matau. Ai mai se a whala la tai. Not so much ya sa matau. Nei whai ai ni whaalawi loa. Ani pāti ese se I vanga na. Le pāti atui la epa ma le hero pipi. Does it sound good to you? Does this sound... Semelelei mi lau whalongolongo mai. A lea se yo vai a atua ma pena le mata upula nei. E leo a fia tele sa matau le mata upula. Ai whaasino tonu lava ele a inga tawa ana ma le whalewhito le tangalo. Ono leo o whai mai le pūlenga mamalu ali mwhai pūle turou tau langi ma mamalu le tu malo a mese la foi. Nano fwai tu ainga ia whalalatai ma le ainga tawa ana ma le latu tama. Ile mata upu lea, whai mai.
E la tau te le toi lango ina seisi lava pāti e se mai le HRPP matu le epa. Mai pālota tasi uba fo I whalatai I le sui lea na nofo ma se ei te tonu o le mautawhona ma le pāle mene o Samoa I le paia inga alona sfulfitu lea na te atu nei. Ia tolonga tā lupe matasila. Lea fo whalongo swafa fo ia la vea. O le mela lea ua taunu mai. Whaasa fia me ma le sapa. Whaasa la auli ma le whatuatua I le atua Samoa. Ua na o tuila epa ma le hero pipi. Na o tuila epa ma le hero pipi e whatanga. Nā whēr tātou porkala me le Gagaifo Faiva. Ia le mata upule nei malona onga tele wo o iai. Aisea. Ona o le a fianga o ai a te tau. Ma le tūlanga. O le system o le whaatemo kalasi o lo tātou. Ola ma whaatino ai le tūlafono. O lo soifu ai Samoa ma muli tai ai the rule of law. And the statue of human rights. Ai a te tau o tangata. Ua solia ai fo'i ma le tūlafono whawai ma le tūlafono au tū. O le amana ia. O ai a te tau I le tūlafono toi teu o whainga pālota o le lua awhis fulma le tolu. O le upumoni, leo o whalongolongo atu ana nei. Leo o whai te tele. Leo o whai te tele. Leo foi laua o le mata upui o I le fionga, I le komisina o whainga pālota. Le fionga ia tole a fua. Tui a Filolo, John Alexander Stanley. A fua ua umana mai le lapta inga ma le tusi fo I ale komisina. Na ia whaalawi loa atua I le pūlenga ali ima whai pūle o whalatai whapea fo I samatau. Awa tau te solia le tūlafono. No one is above the law. The rule of law prevails when it comes to the Electoral Commission and the Electoral Legislation 2013. Tala sa ol tala na mau te lango ina fo ile. Ele ngata la a whai le usius tai I le pūlenga. Ali mwhai pūle a whalatai po samatau fo I pe a whai whatau te. O le whaamasinonga la o lo a manoa. Lua, whai ngofia ia ua I loa mamao o tulama. Ua utau soli le tulafono. Tolu. O le mai maunga la ia leo le taimi. Tau te whaa leo ngai nai lea ia te tau o tangata. Palota. E oe palota. Ia lupe matasila tolunga tā. Ai whātua nai le alo o le itu malo. Leisi atali o le itu malo. Leftelenge atele ai Christian ausangi. Dala sa o le mele. O lo no winga. Ele ngata ina whaasalaina ia li ima whai pule o samatau. O io o whalatai. E o no o nisi le whalpui. Ai ma I mau ai le awa noa. Ma le pālota awa te tonu maisis. E a fia ai fo I ma le pālota ale sui tau vā le ua whai. Ina ia ave uma I ai I o. Ia pālota ma le whiriwhiringa. Le ai seisi tangata I tu atu. Ai whawhea. Leftelenga te le ai leo lo ta mo e mai le whatutu e le atu sa mo watas. E mata o tia. I tātu wō, nanga e tā ua ia
tātou telefou I vai whanua I le ngangana Peretania. Tātou malamalama fo I tātou I meo lo tutupu I nei sila. Ia po au ki lani fo I. Ai maise. Ia o le atunu ua avea mo tātou a inga lona lua. Tātou te roi fo I tula fono masuinga. I lea taimi ma lea taimi. Nsa I mai. Lea toi ti a seki le mai tātou. Tātou telefou I vai whanua. I le ngangana. Ngangana Peretania. Ala leo o saulunga. Ia le lei. I mai leo la oi. Ia sawe lo tātou. Ia, o se mai rwa whonga. O le toi tepa le nei ia tātou telefou I vai whanua. I le ngangana Peretania. Ia tātou malamala mai. Meo lo tupu fo I le tātou loto I whale le ai tele I au kilani. Ia ma New Zealand nei. Ia o te roa. In this update, tsunami waves are starting to crash on Hawaiian shores, created by a magnitude 8.8 quake off Russia. Russia's recorded 4-metre waves and half-metre swells have reached Japan, with alerts in effect for Alaska, Hawaii and the US West Coast. Our emergency management agencies warning people to stay away from the coastline, with unpredictable sea surges possible right across the country from midnight. Meteorologist Matthew Capucci told the BBC it ties as the 6th strongest earthquake ever recorded. The release of this slip between tectonic plates was equivalent of basically detonating 1 trillion kilograms of TNT. Tens of thousands of Health New Zealand nurses called for action on workforce shortages today. A sea of protesters packed towns and cities countrywide as the nurses' organisation members carried out a 24-hour strike. CTU Secretary Melissa Ansell Bridges says this is a serious move because healthcare's in crisis. Gloria Vale's 85-year-old leader has pleaded guilty to indecent assault. RNZ's reporting the change plea by Howard Temple, who earlier pleaded not guilty to 24 counts of sexual offending involving girls as young as 9. Australia is extending its under-16 social media ban to YouTube. Legislation passed last year excluded the video sharing service because of its role in education and children's entertainment. The ban covered Facebook, Instagram, TikTok and Snapchat. Confidence in Air New Zealand's new CEO appointment, despite questions over his experience. Chief Digital Officer Nikhil Ravishankar is stepping up to replace Greg Foran from October. Forsyth Bar Head of Research Andy Bowley says any concern should be less about this being his first time as a CEO and more around his airline experience. That's news. In sports, Stand-in Black Caps skipper Mitchell Satner's aiming for a continuity in leadership styles for the first cricket test against Zimbabwe starting tonight. Regular captain Tom Latham's been ruled out with a shoulder injury. Satner's led New Zealand in both white ball formats, but says he's very much looking at this test as a one-off in a leadership sense. It's still his team, and obviously his opinions probably mean a lot. So it's a similar group to what we've had in the T20s with, I guess, a few new faces, but for me it's keeping things pretty simple. Like, we've been playing a lot of good cricket recently and try to roll that through into these next 2 weeks. New Wellington Phoenix women's coach Bev Priestman says she didn't leave her house in Canada for a month after the drone scandal at last year's Olympics. That's sport.
Yay, bear. Bear, tail. Yay, bear. Bear, tail. Yay, bear. Bear, tail. Yay, bear. Malo soy fua. Ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo. Se kia Radio Samoa.
le nā, whawhiwhianga sui whiwhiloi, o le nei a whiawhi o le a solulu. Ia, e mai sei fo i lua tu whatase ia fo i ma pespesenga ma vivi inga o le tua. Mai i le au whai pese le e whakasa Jerusalem fau i Amerika Samoa. Ia tātou telefou i vai whanua lea, ua toi lo tea mai le mata upu lea o le tsunami warning. Ma le lapata inga o se ngalu lolo taluai o le mafui e tele lea na tupu ia mauso malului i Lucia. Lea la ua ua mai ai. O nisi o no whanga o Alaska. Ia whapena fo i le stete o Hawaii. Lea ua lapata ia. E te tau o nā ngai i ni no whanga maupu. E po e ma no whanga mawalunga. Mana tua fo i Alaska. Ia o lunga o Alaska. E tasi a lau laa e le tau loa i le malo o Lucia. Le kontinenta o Lucia. O le stete leo Alaska na whatauina mai a Amerika. I le tele o tausanga o mawai atu. I le na o le 5 miliona tā la. Ma le leiloa Lucia. Po le alea o ngā. A o lewa na tātia le stete. Ina o whatauina lama vea ilo ma stete o Amerika. Na matua te tei i a Lucia. Ina ua o maitanga te sue ata mamai o Amerika. Scientisi mai lato umaia. Masa ili ai le motu Alaska. O le vai lea o lo taua ne o le Yukon River. O le vai lea o eli mai ai le tele o minerale. Fatasi ai ma le sapalai o le swau le tau te vava ai ne iai. O lo taua o le Yukon Oil. Ia, fatasi e fo i maisi lava fo i minerale, maisi o loa ma tūlanga tāua o atinae. O whātoanga o whainga Faiva. Ia, ai maise fo i. Ia, o tūrisi ma tangata tā whau walanga o le stete sili o na malulu. A lale ua matua i tō a tele o tātou ainga Samoa. O lo ua nonofa malala ma papa awai. Lo e fo i nāle tamai ta i pese la wiloa. Miriama Samuelu o le aniva. Se mo kongo kāku se pese Miri. Fatalo fata Miriama. Ia, whapea fo i le ainga li i ai mai se fo i o le mamalu o Samoa lo alala ma papa au i nā. Te talo mo o tau lo i ai i le stete o Alaska. Whapea na fo i le stete o Hawaii. Ia, ina ia usta ia. Ia le tūlanga o lapata inga. Ia mawhautuanga lo avatu i le ofisa o le saunga le mō. Ina ia mawhai ono tau siusta i ai. Ia whapena fo i le tātou anti. Whalawe lawe. A whamasanga poe la ulu. Ia ma Ivan. Vai le wheelchair lo matua e tū leia i lunga. Wa e maua lunga i le mea nai tau te iai. E nā le pitanu o ka huku. Ia mai se i la wanga i e masani o na hoi. E tā whawhao ma sisiva ma whaase e nā i Huki Lau Beach i la ie. Tātou wainga i nā ia. Ia utangia mai ia wainga e peo na mai ele lapta inga. O le so, o se aso whaano noa i New Zealand atoa. Mantua sa o whailo i la soa nafi, fuafuanga a le asosi o tamaitai mali i tausi soifua po o Nurses Association of New Zealand. O ana nei le tai au na sava vali e loa. Se fulu wafe, a li i matamaitai tausi soifua. Female and male nurses has walked out of the hospital and their jobs today. 10,000 of them. It's full wafi. All around the country. Leo te whātua nei, le mālo le tūlai mai wa, leo tūla lata nei le whainga pānota. Tua matautia mea le national leo wa whai le teimi le nei. Nā fo e whalongolongo mai le tele o tau. Sāwala au mai i nisi o whawhita auli wa tūlai mai. I les fulu ma le whaaso, e tasi ale aso e misi e lau pei meni o le housing. O le si vai aso e so ai, o le a maua mai lo ma le tusi le meli.
tu atu ia te oile se furu whaaso, tu tongi a toa le arrears ia po tupe nai te nofo ai tālafu ai. A o leisi lova ia so, tuli loma oe ma whaatula i ese oe mai le whale o le malo. E mata utia mea ia o whai mai e le national. Ia ma le lato a whainga malo so whaatasi e pe ona iai le ACT Party whapena fo i ma Winston Peters male New Zealand First. Pālota la ia lea ma lo malama i le mea lea o lo tula i mai nei. E le ngata le te mao a inga ua matua whainga tā mo New Zealand. Ia ai whapena fo i isi atunu o le lalulangi. Ai le ofisor soani la iai ia le malo so whaatasi lea. I ni mea ta o ni incentives po ni whaamnianga. E ofisor soani iai i tangata. Le o lava i whale po le kainga ora. Po le Housing New Zealand. Ia o le tala le na. Se fulu wafe a li i matamai ta i tausoi fua. E le lo la pe toi fo i tai au. A o le whalawalawa o tula i mai. Tele tau tonga o le mwhai o na whatau nuu i le so. Ia ua tuu e whaiseisi aso. Ono le ai o ni fo mai tausi soifua. E whasoa soani i fo mai whapitoa. I tau tonga nei o lo whatino. Talo whai. O le me tau na whai a ngā i e whai tongi o tangata nei. Tele tupe lea na ave e sea nei. E whapaleni ai ia le tala tau o le tupe ma le tala wha o popo o le tupe o le paketi o le palemene o New Zealand. Ai le o e whai mua mea ia. Le o la tutu sa mea ia tula i mai Samoa ma mea ia tula i mai lea tunu ule nei. Lea tātou te nonofo ma papa ao i Samoa. Ai la ra ia leo lau palota. E te tilo ai awa o Samoa ua masani. Ma o le lātou pāti whai lava. O le pāti le leipa. Wawa ai tutoa. Ia lātou manu lau ti. Po o iai le tūlanga leo le soifua maloloina. O iai le tūlanga pangatia. Ua whea ngai ma le atunu o lo no nofo i whale o le kainga ora po le New Zealand Housing. O le taunga tā o whale o si tia iai na ia whaatutusa ma tau o le market rental. Sei wawa ai. Le tau o le pensini le nale. Ua lua taha la 5 sene i le lita. I le vaenga o le fitu tasi. E mata utia mea ia wa tulai mai nei. Toi fo i mai la umata upu. I le tūlanga o lo o tā pena i nei. Ia Samoa i lana whainga pānota. A toi sila mata ngai. I le mata upu o sa mata uma whala tai ma le tapu ina. O na toi solia ele. O le tumalo mafio anga nei e lua. E nisi lava vaenga wha upwhai. E ese mai nai lo o tuile epa ma le HRPP. Ua manino ai foi au o whala i. Le tō wha e wha apito au ngafa. E whai mea wha apito. O leo talanoa le tula whono. Aisea. A whai foi o te talanoa. I le vāno nofo masootanga i whai a. E ofo fo i le loto. Aisea. A whai la e tapu ia fia me, ma le sap, ma i la tau, o lo o iai le pāti wha whai. O Samoa ua poto. O le vasiri la, o ai fia me, a o ai le sa wha pito, a o le alo na ngafa, i le whalewha o le usoli i ma le ngafa, i to tonu o le fio anga o Samatau ma le tumalo. A to e fisiri fola. A o ai la. Le la auli ale mali atoa. O lo se ei le swafa misa. Lo se ei le swafa lupe matasila. O le tama whanau. Na ola i 5, ma whaafai lele i 5.
O le whaafitu ma le atu tangaloa. O le tama foi. E tūlana la unga a wā le tama o le whaasuanga. Whapea le tawa ana ma le lātou tama. Le tui ma le i whanu le nale. Le tama a inga. Le tūlanga sa longo mangalu e wha. Le ala la le la. A le la ua whata oto mai ma le tūla whono. O le tāpenanga Samoa. O le ala le nao lea lai o le tātou nofo te talo. Ina ia maua le file mu o Samoa i le teimi o lana whainga filifilinga ma le whainga pālota o le lua afe, lua sifur ma le lima. I le aso lua sifur ma le fitu ma le aso lua sifur ma le iwa o le masina fau. Toi lua aso, toi o seanga. O na tātou tu vai lea ina. A la le mea lea o tupu ma maitau ina. Ua so sofa le tula whano le pūlenga a li ima whai pūle. A lea fo i tū malo. O le whinaunga lea o lo a maia e li ima whai pūle o le i tū malo ai maise i whalatai tu lou taulangi. O le whinaunga wha polokiki. O mana o whai atu ai. Ai a o tala no fo i le i tū malo. O le tuia ana, le taua ana ma le lātou tama. Le tala whengai. O lo tua lalo, o lo avatu. O a o le pestata malalangi. O le alo le tuia ana tuala ta malalangi. O le usunga le tuia ana tuala ta malalangi. Le ala le nā, o le soso atu. Ma le papai atu. Awa a whai, o le mele o lo nofo te talo ai. Ina ia mau o le file mu. A o le mafua mai I, o na sosofa le wha. Ma le tula fono wha vai. Ina ia aua ni I wha ta I ai nisi tu malopo, nisi afio anga lātou te whaia le belea. Le whai ua sau noa le whionga le sa whapito. Ina ua ngina tala, whapea ua tapu e le tu malo lo te whanga, le tu malo le whionga le sa whapito, le pā le mia tau ave. Le toi le a whio na ele sa, e whai eise wha lawi loa. Ani pāti whau whai, po oni sui whao lioli. O le whainga pālongta. Leo o tali mai, wha mole mole. O le mea fia wha sao. E le o whaia se tapu wha pēnā e le whionga le sa wha pito wha pēr fōi le whio anga. Tā ua tele le nā mea. Ia avea ma awala, ma avea ma mafu anga te tau e o na tātou toi fōi e whaitau leilu tu la whono. 1990 Village Phono Act. Olo si pela mai ina le tula whono. Lua afes fulma le tolu, tula whono o whainga palota ua umana toi teu teu. Lo si pela mai ai, tūlanga whaatemo kalasi, ma le system olo o whaatamo e ai le malo Samoa. Le tā ua ia te tau. Le ala fo le nā le iuna ufai atu. I le mea o le tau whaavalea sa iei mua. Ma le whai mai ua umana tā mau I tonu I. Le aloa I o le tula whono, e amana I ai, le ai a te tau tō tele ali I ma whai pule ma whalapu tonga e kalesia and so forth. E la le mena whai, le tau te malama masa ua vātua fo I lesia o pura kalame ma le tula whono, le ai se mea whapena, o lo o wha ua upea, o na amana I o le tula whono. Ale tangata e tō tasi, the individual human right is still most important and respected by law. E tā ua. Ia le mata upule nā. O na o mai le tāwalunga atuai. Ia le mata upule atinae.
Toi fo I lava lau tala I le upu leo le atinae. Ma fai tau loa oe Samoa. O ai lea e tala pepelo, ma tā lai le tala pepelo, e le ai ni tupe o le miliona polo keti ua tufaina. Asin sila fo I Samoa I wha maunga ia, pe ona tō lau fo I. Ma ua toi lango ina ai, e le tamaita I pāle mia o le malo tausi, le malo tau ave, I le teimi le nei au tātou tūla lata I le whainga pānota. Whātasi ai ma le minista o tupe. Ma le lafo I vaenga o le Samoa ua poto political party, le vaenga whai. I le whātau sanga leo o le atoa ai. Le 5 tau sanga o le paia inga lona sfulma le fitu o le palemene. Sila le lei Samoa. Whaamasino oe I whainu mera, whaamaumauina, whaamaoni, ma le ami o tonu o le a utu I nātu. Le polo keti o le tasi le miliona tala. 5 sfulma le tasi I tumalo. Whapena fo I o lato ofisa whawai. O lana mena tupu. 5 sfulma le tasi I tumalo. Tofu sia uma, ma le tai tolu tesi ma le 2 miliona. A tu whaatasi I le whātau sanga o tu na I atu. Se lau tolu sfulma le lua, se lau wono sfulma le tolu miliona, ma le lua se lau afe, ua uma ona whaama ape atu I tu malo, e 5 sfulma le tasi. Toi paule tupe o lo toi mo le miliona mun muli, o le tasi tesi ma le 8 miliona, whaatele I le 5 sfulma le tasi, I tu malo, ona maua leo le tupe. E se lau se fulu mon tupu miliona tala, leo ua tia ese I se whaaputunga tupe, whaapitoa, e toi tufa mulimuli pe amae a le whainga palota, matula I mai seisi whainga malo, awa ua mae a ona pasia I le palemene. So you see, ladies and gentlemen, who's been telling lies and fips all this time that the $1 million project was never eventuated or existed at all? In the last of 3 to 4 years, ladies and gentlemen, friends and families, let me say this to you. Out of the 51 constituencies and 51 seats in Parliament, all 51 of them have received exactly $3.2 million. That's $3,200,000 in the last 4 and a bit years. So far, at the end of the 4th year of this 17th Parliament of Samoa, $163.2 million has already been paid out to the 51 constituencies. Now, wamatu langana fa peritania foi. Ina yo manino mal malama yai. Yale atunu. Awai ndi tala se. Fa maunga sao male amiotonu. Nebo tu inatu. Ona e whaio leo le whaiunga Samoa. E te palota mo se teimi whaatapulaa. Wana o se teimi e watuai se whaamrianga mo oe I se teimi vave whaanati ona muta lea. Pe e te palota I se vaenga whaaupu whai ua tu I nātu le whasosoani. Whaatasi ai māti nae. Ina ia ola malau usi e tua I ai le atunu. Ma wha wau ai pēr. Ma wha wau ai pēr. Would you rather vote for a government that will give you a limitation,
a time limitation of what is to be distributed and dispersed. And then that is the end for you. Or you will rather vote for a government that will continue to develop the economy, to grow the economy, and being able to sustain that development and that growth of economy. Pe te fia panota is a tunu ue fia whaia ni a tinai. Ma wha au pēr o na whaatino nā tinai. Ina ia ma whai o na ola lau siusi nā tinai. Ma wha au pēr lava pēr. The duration and the expectation of the life expectancy of this development for the economy growth or the economic growth. You know that? Mana you let look for paying. Ah, he came you one mas. Yeah. For my year tala winnie ma taunga se fanga out out. Let's pray for all of us and all of you in Hawaii, Washington, Alaska, and all around the States, or even in Europe, because our people are in Europe. The diaspora international of Samoans all over the world is amazing and overwhelming. Hawaii is now being evacuated to higher grounds. Yeah, Fatalofatu Walesi chain. O le sunga le ataua, o Susana Freuen, Sarona Freuen, whamai le ataua. Ia, whaftai mo le Porkalambe, alo whatu o le sunga le ataua peti ma le ainga, I nai le pitanu o Pamiua, alo le soifumanuia. Ia, whaftai fo le mafuta mai, Muritalo, New Zealand, opa awelua, kasileka ko le kele o lang whangau I le pama, ma fefo I makamakangi le mena mātou o I tufa I a mea alofa ma o lo le tsunami ma fisoso ati le tsunami. Maggie, talofa lava, watching you from Dunedin, whaaftai mafuta mai. Mona mātou tia, watching you from Sinamonga. Ai, kalawhai. Carl, tala mai vau sua. O Vailei, talofa lava Vailei. O Mariana, Siparosi. Yeah, I love after te le lava ia te uto share our program J as se Juliali. Yeah, ma tawalunga tuai lo ia tātou. Ile whamoimoe le nā. Mo oi se I whai atu tai au. Te apatasi lava ia. Yeah, le. Samoa ia sa utino mai pe eterno la tu failo I le fongati la sota o le famomo le na o la usilfia uma sa fata le tasi ma le panota lo tu fanga la o ia ilo to famomo mo le lautou posiva I le nofanga o le hola le kalesia I manubrewa ia nana tau whailo tuai le vaenga na ia whapena fo'i ma le posiva a le awhioanga o ale pata I tūpai lalo whaia I le tausala I le aso mumua no minga le aso wharile le vasa nei. Ia, ona tawalunga tuai leo se manatu ma se langona e tele lava ma taupu sau fia talanoa ia e pete iana o le tātou teimi o le si wawa ia tupo o ai lea o le asau e avele kou pasi I le fia finei ia ele o mautinoa po le sunga ia asau ia po o le fionga fo ia teito ia alo fo mai le tua vai lua tusa sau tātou manuia ia ma whapena fo I ona anga lele atu I le amatalia o ngā luenga o le sifipo ia ma le toi tau nuu ma le manuia o tātou ainga
Ma e sa ngā rurua ina ua ngā Gagaifo lātou Faiva e le nei fo i aso lulu. Tai au, la stofi, le whaatawhiti o ngā luenga, ma Faiva o le atunu, tātou whiloa i le no whanga masani. Whamangalo fo i se leo le au auna. Ia, o meo suanga lava. Ele se tau whalea, o suanga o upu whai o malo, au mai a vātu, o anu whai o tau whai maisi au kou amia, ia mako mai fo e la uak. Ia ai whapena o lo whaafonga le atunu, o i la tau e whai e le whai unga, o i nā tonu le mea alo o iai le pule. Tai au, e tala noa tiri, i nisi fo i o whaalau i loa, ia ma road shows o loa whaatino i le nei taimi, ia ai ia manuia tele malolonga, tali ngā sua, whapea fo i le tulanga osi ngā taulanga i le nei po, malolo, ia ma ala whai fo i whanunga le nei fo linga i le tua, ma moli la palapa o malo. Ta mamtina mātua le tunu, ia whapea fo i le sauwha inga le ainga sa le vi mautou whale tua, o e fo i wa malolo manu malo i le ngā luenga, i le tau o suino le ipuwai o le ola i le tele o tau sanga, mātou whaafetai i lau tau no manu i le tele o le au ma le po o wase manuia o Samoa. I o talanda, e winga i o tātou tangata, ma lātou mea na whai, ma lātou winga, ma lātou tala sa whai. Those are the stories about our people and what they did today, Wednesday, the 30th of July, 2025. Maria Tilinepo. I leave you with one of my songs. Ali atawa sa vea leu soe sa wia, ole a o walu la alu le tama manono. O sau le tava, sau le kawale, sau o ima le wa aikua. So i fua mo i Maria lo fatele mo o i Maria tele lava malo longa. Le pongi sa whaapeo na puniti o le la Wau le langi o le tingu fo i e le muta O fitialo na muenga wa tōwhai paloi mata Fetilo whai solo wa le tau ai lona loto